kaupoe ai inosia ai lava o ai mesa palinga masa filipilinga demoni e alava ita bete talanoa bete leiloa mana tola tawalanga no Tafa maiata o ne maveao Manu o le vao ua vavao Olo upito ie tonga fao Ma ato ata oto ifo O wae pupula vale ile po atoa O fiolo tina ilo upa asopo moa O lofi avi ia ma lofi a iloa Ai inosia ai lo uiko Masa palinga, masa filipilinga, demoni e alava ita. Bete talanoa, bete leiloa, mana tole tawalanga no. Apa helapi o se pisu pasili o se masike ke mai piti o sina sapasui o ni tamato maniti afai lava uatonu lo fina ngalo tapa aipo ipo avane ile malo ta atua e tele ai le ti apollo te vai sau pepe ole po so we ala ina malolo to tele via mai ata se yo pese atu ile ea se yo pese atu ile ea Tala le leo na motu o le pawa e mala malama o ngai olo uingo a fa ape alo na mafua anga atonu e fai malu I o se tasi I le nei o langa Siva valulima e te upea ilo uanganga Amatanga o le pisinissimo se la asanga Olo amale fale aeta o fie matai Manatu ile malosi langona ile vai Tina ole olanga Samoa utele fatufu au setala Bolonga e
tau mawhaie atina nau nau ia maua selu manai atali I le anga leanga le ai se ono sai Tau sanga fea ngai pea mawhainga no no fo I malono uta wa pei I tau se pangota Salafe avea I solo molia I le tula fono Fai mai e tafi ese ita o fanue umi e sa olo Nati inga uta ole puiai E langona ole fefe a o Yesu na ia tai tai Tasi va malui va mapui ma o tau tau pau Ai amata le tanu finau ina ia mautu Tina ole olanga Samoa utele fatufu au setala Polonga e tau mawhaie atina nau nau ia maua selu manai atali I le anga leanga le ai se ono sai Mantua fo yo le sa o mai o la ye le ko viki taipina sa operator ya to ya ina wa mai a tolus was o mai ta watu ele kapeneta na tai ya walenga fatia le fo into extend ile tolus was o fainga malo le nei malta penanga o le o mona mai a ta pena o le tolus was o aya mai a se te mai le tolus o ke top ya ai longa to yes extension o lea ua tapena lua lava ma o le po matou galu e faatasi ai ma le ofisili o le matagaluega o tupe ma le matagaluega atoa ia e a foʻi ia mautinoa ia e pasia le tala o le tupe ae leʻi oo i le tolusifulo o ke topa ia pe se faamanino akuga i le aotelega o tolu pasene ia pe aga i le unforeseen tonu le tatou paketi vaenga le na o loo ngai o ia le matagaluega o tupe le taimi lenei ina ia mautinoa e ai ni vaenga pongi initiative o lea saitonu le anabatau e tatau ona amataina i le tatou paketi lea lua olua lima lua olua ona ia faila vai lava ia le emergency budget sila tu ia le Ministry of Finance lava le emergency budget mai mafai fo iona fatu pe ai nisi vai ngona bata ole wingan ole mafo angale o office dia tu la sa sila le tu lama le sa mo ia le fio ngale le pan e mafai le emergency budget ona fatu pe nisi vai ngole
o le ana tau sa falau ni mo. Sa pe na ngai o le ana batau. O le fatua fatino le tato lua olu lima lua olu. Le tato paketi fou le la fola ilumai ile atunu ia o ke topa. Ia, ene si. Manua o le ke ile kako i pepe si pache. Lewa menino alfu sanga. E te ni sao no mai fie se kupere la kako ngalu ko ile si course fu aso. Fie se total estimate. O me ave o mai o kokolu ka fenga ruenga. Ai de yo mai ke me o mai de pache tau. Mole tari atu ilo whaafsiri. Ele ilo al te minne. Manko fo yo lele isa upolo inga lao malo al malo. Aolo ngā lulu e ansa ngā luenga o tupe tu whaatasi. O ngai peia o na tau whaafonga mai vaenga umai ia lea e whaailo maawe e whaamomo. Tangata whai ngā luenga al malo. O ngā luenga whaatino o mta ngā luenga o fisa o loto al te minne. O au nanga whaakon karate. Ia, mutato pensione mo tangata mātutua. Ia, ua le malolo ngai ko inga mangai lo māko al teimile nei. Ia, e pei o vaenga le nā lo awe wha amomo. E tato tolu sfulu aso tato paketi. Mai tiri atu la o fioma ele. Tata nga le pache. Alo mani wa ka koe fo ia makar ka ko financial ia ki masangi de. Am tama yu lai uto sa fo. Ai ole ta auto de forensic audit foi lá dessa aí tem já ministro auto pena matai ia e faz tuangar ia ale o forensic audit la se le do filme minister nem tem male po le bo ave de capineta le sa ia capineta tapsi ele foi me que se uma se o mesmo malo fo Sili, mo se fia ia o tato forensic audit. O le sa abatul pepa mali poti le lunga lau al kapineta ile asolulu lea. Ia o na wa o le tu la i mai ile vainga fo il tato watunu ia il to se il palmia. Ia o le wa ia ile auta singa. Ia e vai singa mafia fia o li boki. E ta ua le ia i o le taimi panga noa e o mai ia ile ofisi le mtanga luenga tupe. Ia male pulenga fo e o mai e tepol mai tala tupe ia i loa le il minister pole altu langa la ia li poti amai ai ia ona batu le ai atu e tepol fo ilunga le kapineta e le fai o le fai unga ia alaua mai o i o le ia le tūlanga ia o le nganga lava ia i tūlanga ia tina e whapea ia o tiutilo o le ase outcome o li poti o ani le sona tāua ia e whapena fo i ona tau tai fo lau wai ia le fai ngā mālolo tūla i mai ina ia awa nei toi tupu ia e pei o le a fo tali atu le nā tato forensic audit ia pei a lewa konfesi le fato a mua mato a manuela do fioma tato filo inga mo moni tanong toi se mede fai ngā mālolo ese le mona wai lewa e toi fifidio e le fai ngā mālolo tanga luenga tupe o se tanga luenga e se taua wa pe o te mi foi sa e se e ia pe sa tele ana i la mo foi e sa fe o i tua ia de mata o tu le fa tu ngala o fio ma mai sai e te o veina to fi minister o tupe pa vai tu la na tupe ta to malo o le nganga e whaftai le tua i anto finga manto foi ia sa mato se e mai le paia inga talwai ia o le sa au mai le whaatuatuanga le whionga tamai tai pānumia, ia le whionga sa whapito. Ia ilo uia fo i tūla i mai sa tua ia ile atoa. Ia peta i ane, ia ile to e alu i tua tātou sa. Ia o le fo i ua tūla i mai le whai ngā mālo fo. Ia to e au mai fo i whaatuatuanga ia tea. O te tūla i mai ai. E mo i au tō whinga ma le wala awina. E le whapea fo i au mai nei tō whinga ngā e seila e o le ako ke sisila mai e lua o lima pea o kou kākaso i fua i o e ai o le mea ia o le nau ta inga whaatino ngā luenga ia o le anawa tau o umona whaatatia le foi sa o kou sisila mai ai e le ai se vai panoa i tū malo e lima sutasi sa ngai i ai le vaeng whaapufai o le ale nau ta inga a matou sao i maau o vaenga i o le ave i le matou whamomua i le matou fo ia a wheloa inga lea mai tū malo i lima sutasi
o le avanua sa au mai manino ai e tū malo. Vaenga ia mātou te mana o ai. Lea wa umanga incorporate ko kongo le anawa tau. O le tiu te la male matawha i o i lo tūlanga wha aminis tau tupi. O le kaimi 5 kausanga, pe ia o le emo le mata. O le naunau ta inga o so o se whai ngā malo ma le fionga le pāle mia ma le kāpeneta. A umai fo le 5 tausanga. O mautinoa, wa au sia umavaenga umai. Pauanga o mea o le whakalikali mai le atunu. O mea sa mako polo misi le atunu. O mea ia kaunsa vali ai. Mea fo ilale na ele o mawhai o na matotu o mia le paketi. Awa le paketi ngā ioi ai so se atunu. Ia pe o le tali atu le whafsiri. Au mai tau watu. Pe awa umai ia kako mingoke po wa tasi tu la. Radio Samoa. Ia, o te whatalo whātu pa ia maualunga o sia tātou atunu. I on tūlanga whaalupe. O le pa ia lavalea i le awhi o tama ma o lātou ainga. Ainga ma o lātou tama. O songa i a pule matu mo e tū au ma lātaua. Ainga le tai ma le wao fonti. Ia e le whangalo ina fo i tātou motu sai. Ia sua ma le vai whanua. Fo mai tūlangi sa ole masale au mua. Ma le lau niu na sa e lua. Pātui o le motu to o le whale ula. Ia e mai se la au na mtasi. I le whangaloina le tapua inga le ainga sa le vi. Mai se foi le ainga sa meki sa teko. O e o lo whanonu manu a walawa le manui o le atunu. Ia e mai se foi tapua inga maua tina amta maa mātutua. Ia o lo tapua i mai maota malawa. O le loa loa Samoa o lo maua mai le nei whasalanga. Ia e le whangaloina foi ia o tātou a tama whanau ia malpai o Samoa. Ia o lo saili malo ia tunu i whafo o lo maua mai. So o te whatalofa maofa lo whatu. Whatalofa foi sa whainga o tātou au whasalau. Ia e mai se foi le au tustala. Manato le nganga ai o nei por kalame. Ia longo pu ia li ile mamalo le atunu. O mata upu lau te tele. A wa foi le lato foi ngaluenga tausi. Ia mai lo via tal tonunga. E le tau whaailo le tāua o tō mata whaioi. A le nau ta inga lawa i al tātou whainga malo. Ina ia sao, ma pāleni, ma ia mapo foi. Ia le momoli ina ato tātou mata upu. Ia o wālawa le no foi lo foi le malo le atunu. Ai whaatai le pule whaasoifua le atua. Ia o momoli mai le soifua ma le ola. Ia mole sila fia. O se furu ai nei o aso. Talon tūla i mai tātou whainga malo. Lona winga tasi le vai aso. Maona aso. Ia atonu o lo iai ni mata upu tāua. Ia o lava ona o whaailo. Pe whaa pe lima. Ia o nai mata upu le nā. O le anga i atu iai i al tātou kolsanga. Ia atonu e anga i mai tonu tātou whainga malo. Ia o lo uti lava le whasoa. E le tau whaailo le tātou paketi sa whaanga ioi e le tātou malo tausi.
Ia o le tātou paketi lava ia le luasu limpa sene. O le tātou le sa whaangaio ia le whaatinonga. Ia o lea ngai mai tātou whainga malo. O lea lava o whaailoa mai. Ia o uti le whaasoa. Mana o luasu limpa sene. Ia o le sa whaangaio ia le tātou malo. E le po ai la le vaai al tātou kapeneta. Le fionga le pandemia e mai se foila na kapeneta. I mea te tau na ave ia le whaamomua. Mol sila fia ia o lewa tu ina atu. Le whaalinga whaasalau poloa inga whaalalai whaafuase. E tu sai ma le vaenga tasi o lima. Whaavai le malo tu tasi o Samoa. E mawhai ai ona operate le tātou painga malo. Le paketi lava lea. Ina ia mawhai ona operate le tātou. Whaangaioi fo le tātou painga malo. Ai maise le tātou watunu i le tolu sfulwaso. O le fono le kapeneta i le aso lulu. O le asa fetu na iai. Ia ma ausi ai fo. O le amata mai le tātou paketi le aso tolu sfulo se tema. Ai whaangataina le aso tolu sfulo o ke topa. E ta oto lua tātou tāpenanga. E le ngata le tātou paketi whaangaio i le tolu sfulo aso. Ina ia ave le whaamuamua inisi o vaenga o lo taumpai. Ave ia le whaamuamua. Ia awane i to al tāpenanga. Ma le whaangaio ina o tātou malo. Ai o lo o ngā lulu e fo le tātou mtanga luenga o tupe. E tāpena le tala whaatau au tu o le tupe. O lea ia le fuafuanga. Po le vai asolo na lua o ke topa. O le a fola i lunga le pale mene. Ia le tala whaatau au tu o le tupe. I le vaenga mua la lea o le tātou a tala le al tupe i le tasi o lima. I lalo le whaavai le malu tu tasi o Samoa. E tolu sfuluaso. Ia ua whata oto mai ai vai ngai ave i eil whaamomua. O le tongi ina o tangati whai ngā luenga. Ia ma overtime. O ngā luenga whaatino le mta ngā luenga ma ofisa le malo. Tono vaenga ia o lea a whaatupe ina lava i tono le tātou paketi le tasi o lima. Ia o le tātou paketi whaanati nati. Ina ia mawhai ai o nga whatau lima ina vaenga ia. Ia e totomi ai foi au nanga whaakon karate. Ia atono lo ia inisi ati na el tātou malo. Ia o lea wha ngai o il tātou paketi lea. Ia o lo toa fo inisi o pensione mo tātou tangata mātutua. Ia mawhiso soani mo tangata iai mana o ngā whaapitoa. Ia po afianga tu maua soifua. Ia o polkalame fo isko sipia le malo. Ia o le awina ato ngase mo tō ngaftinga i fafu. O le okaina o vai la au mafuala au mo ngase i fale mai. Ia e mai se foi kon karate mo le awina mai o sua au le atunu. Ia mga luenga te tele ale ati na el malo e pei ona iai a tele. Ma le ofisa i sawa i on tanga luenga o patoanga. O vaenga ia o lela ave i elfa mua el tātou paketi lea tasi o lima. O le pei ona whailo atu le amatanga. O lo o tā pena, o lo o ta otolua tā penanga nei. O le foi ua amata whataltala nua le mtanga luenga tupe, ia morsi fia, ia o le foi o te tau avena lua le sui palemia, ia ai mai se foi o tūlanga lava leo le minister tupe. Ia ua amata mata whataltala nuanga ma le mtanga luenga tupe, ia e fola mai foi le lato paketi wa tatia il teimi le nei. Ai morsi le fia pa ia o tato autostala ma le whaafonfonga mai foi o Samoa. O le alaba sa whaailo ia le anabatau a le malo. Lea sa wali ai Samoa atoa i tū malo e lima sutas. Ia manatu fo o whaatali mai tātou watunu. Ia a tonu la al tāpenanga lea. O mai tonu le malo fo. Tu atu le anabatau i le mtanga luenga o tupe. O taimi la le nei. O lo ngā lulua le mtanga luenga o tupe ina ia. Iai to tonu ia fuafuanga le nei. Oa fo i mea le mwhai o na patino. Ia e lima tau sanga le paia inga. A o le tāua. O le mole sila fia o le malo le atunu. Ia o lo o patino o mapaenga i e lua i le ngata le tāpenanga le tātou tasi o lima. A matawhanga ioi ai le atunu. Lona lua. O le tāpenanga le tātou tala whaatau au tu le tupe. Ina ia mautinoa. Ia whaanga ioi le tātou atunu. Ai mai se fo yo le atunu atoa
I nisi fo i o whaamanianga, wa umona whaailo le malo fo. A sao mai maau le sa folau, ia o vaenga ia e te tau o na ave ia i fo i whaamamua, ia maolo ia i fuafuanga a tona i ese taimi, whaailo mai nisi o polo inga fo i a leo al malo e tu sai fo i o le aso, ua whaamautuina, ia e mawhai o na usui ai fono al parlemene, ia mamawhai ai o na table fo i tatou tala whaatau au tu al tupe mo whai ngā malo fo. Ia manatu fo. Ia ele atu asul lua masina al tatou tala whaatau au tu al tupe le alona winga e malu masina. Ma le fo i wa ngā lulu e fo i le mata ngā luenga au tupe. Ia o le isi a tatou mata upu. A tono le fo i sa mai tauina fo i tatou tustu singa. Ia o lea ua o lo fai perso ta inga male fionga le li pandemia le o se avano ta o foi e momoli atu waile anga ngal whaatai ta pua inga Samoa wa o tau ta pua inga tatalo ia e tu sai foi male tu peilu mo le atua ia le si inga ma ia le fionga le li pandemia a tonu o le sa il bayaso tal wai ia o le sa o tu foi e awa foi ia le si inga mai ia atonu lava mo le silafia e ta ua pele whaamanino wa o le lava sa ta ua inisio a o tau whaatalitanoanga e le fionga le li palemia e iai se lao e iai se taimi o le atu ua il tātou atunu ia e malanga atu i whafu au wa lava na siaki fo mai ina ia mautino ai fo ia ato atua le malos ia ina ia mwhai ai fo i ona whaangalue ina o le 5 tau sanga ia ele se taimi la ititi ai o le tāua ia o le tūlai mai o le tangata e taitai le atunu ia o lo ato atua le malosi le tino le anganga ma le mafofau ia atonu fo i o le sa o mai tau atu le tele o tustusinga ia il tūlanga lava lea i le whaatupeina mo le tausila fia o le sa o whailo le taimi o whano e o mai le whai ngā malo e le o mawhai o na ave tangata tātou tangata e tonga fiti atunu i whafo i le taimi le nei ona o le tūlanga o lo uti il whaasoa tātou luasu 5 pasene o tātou paketi ia o le ala le vaenga le lei pe a whapea o mai le a fionga le li palemia ia tu atu e whapea e whatupe le tātou malo a o lea tāli ngā le tātou atunu e pe o le aunga lea ia o le urgency o le mana o mia o le whaatinonga o tonga pitinga fo i lona au ia o le alava ua whaatupe i lava e le fionga le li palemia ia o lo iai fo se soani ale mātou fo i vaenga whaapufai mo le silafia ia o le taitai mulinga mai le tofi palemia a o ia o le taitai o le vaenga whaapufai o le whaatuatua i le atua Samoa o tasi e le mawhai fo i lana nofo le vaenga whaapufai e abele mātou soani o lona winga e le ngata o le sao o lona ainga ia ai mai sei fo o lai fo ia le soani le vaenga whaapufai ia lea o mwhai ai but o lea lava e fai a pele so ta inga ia o lo so longa le leia na tonga fitinga a tono na fo isi le atu no ia o lo fiso ta i mai lava i lunga ngalu ma pe awole ia o lo fa ai lo mai ai ia o lo fa nga solo pe ana tonga fitinga ai a mai ona tonga fitinga ia o le a wai mai le tato fono tanga al pale bene mo ia a wa lava le tato paketi ia o le isi mata upu ia o le tato mata upu lava le o tato i tu malo tato atina ele o le miliona ta la ia atonu mo le silafia o lea ua taunu umai fo i tutonu le malo fo ia o mafo i ona whaailo i le tūlanga o le asiti ai ia le vaenga tupe lea ia aile i o atu le vaenga lea awai o le lava e tāpena le tātou paketi ia o le whetuna inga wa mo le silafia o le ta o tonga la iai o teitai fono ia o o lo tūla i mai o suifai pule ia o le ua mai alfai ngā whiwhiringa le atunu
ia atono o le taimi lenei ia o fememea ai foʻi nisi o tumālo po le a le tulaga lelei e tau ona taoto ai ia o lea foʻi sa faamaonia i luga o le kapeneta o le a tapena le tusi e auala atu le matagaluega o tinā ma tamaʻitaʻi e faailo ai foʻi o le a iai se taimi a le tumau o le a tapunia ai ma ina ia mafai ona atono loo o loo silafia e le atunu o le fatoa o mai le malo fo e iai foʻi taʻiala mafaiga faavaeao ona iloilo a o le tusi foʻi lea la aveitua o le a faailoa iai i lē foʻi sa tulaʻi mai i taʻitaʻifono uma lava i tumālo e 5 sutasi tapena ai fo le tulaga o iai a seta fai le stock take le a tulaga i le mea le iai fanua au ae mo le silifia foʻi e iai tumālo o le lava iai ia latou ofisa tutotonu i luga o fanua ae sa tulaʻi mai o le e avea ma taʻitaʻifono so o vaega uma la ia ua uma ona faamaonia i le pepa le kapeneta i le fonutaga i le asolulu ia o le la faagaioi i le tatou matagaluega o tinā ma tamaʻitaʻi o le mataupu foʻi lea o le foʻi ua uma ona faailo foʻi ma toe activate ia le tatou steering committee ia mo le silafia ia o lea ua uma foʻi ona faamaonia i le kapeneta ia le tatou steering committee ia e taʻitaʻiga ma faatino e lē faigofia le galuega le komiti lea ua iai le la a faatino ia atono tatou steering committee lava lea e iai totonu ia e saufafaʻi ai totonu nisi o le kapeneta ia masui o le atunu o le ato e activate mai la le tatou committee lea ia auā foʻi le faatinoina foʻi o e toe iloilo taʻiala ma faiga faavae o le tulaga o le a taatia ai le tatou watinaʻe lea ia atonu foʻi o nisi na o tulaga ia manatu o le paule na o mataupu ia o lenā ua faataatia atu ia e faatalatala ai ia e pei o nisi na o mataupu na tagofia i le laulau a le kapeneta ia e mai se foʻi o ni mataupu loo fia silafia ma logologo pui alii ai foʻi le mamalu o le atunuu ia ae manai atu atu o le avanoa o le sa faailo atu e nanai ia e manaia lava le au mai o fesili ia agaʻi a tatou mataupu ia ua foʻi ua uma ona folasia atu ia taumafai foʻi e talitali atu ia ma le faaloalo le paketi o le tala faatupe fou lena e saunoa e amata i le ia tesema agaʻi ia o ke topa o tausaga fou le lana o toe maua atu le sivaega o lou saunoaga e valu masina o fela sa o le valu masina lana o le se fulu mai o ke topa mai faaiʻuga o tesemaga ia o ke topa mana e faafesili o tulaga lava ia i le ato e tō manatu le tausaga lua o lua tasi o lea sa mafai ona agaʻi mai le malo i masino iulai sa fatoa mafai ona tepo le tatou paketi a setema i lona asosufa o le faiʻuga o setema fatoa mafai ona pasia ai le talatupe o ke iloaiga o le valuapō i le taolelua le vaveau i le faiʻuga o setema fatoa mafai ona gaioi le malo ia o kitopa ma operate ma faamatuu loa lana paketi i le masina o kitopa e lea ia la seʻeseʻesega ma le tulaga leu tatou iai aua o lea lava o tatou iloa o le faataatiaga ai o aso ia e peia o le masina lea ua uma le faataatia o apelile e tau ona fai ai le faiga palota o lea ua iai uma fetuunaʻiga ia ona o le me foi sa tulaʻi mai o lea sa faatino ai loa le tatou faiga filifiliga ia aukuso o le taimi la lenei o loo iai le fuafuaga o le second week of October po le vaeaso lona lua o ke topa o le a fola ai le talatupe o le winga lo faamatalaga le valu masina a faapea le faiʻuga o afoi o ke topa lea e maeʻa ai ia le pasia ai le talatupe o lona winga o le a faatoʻa mafai ona gaioi le tatou tala faatau au tulutupe lea Novema, Desema, Januari, Februari, Mati, Apelila, me Iuni longa winga e malu masina
e valu masina e whaanga ioi ai. A lea lava tātou te anga i financial period o uma o Juni Ulai o lona winga o le tātou pāketi lua ono lua fitu. O le atoa i lua sifulua masina e le ai se nga malua o lua tasi pai inga le pato ate atu nei e pei o le fata atianga le na o le tātou pāketi po tali fisili le lua. Ia te au le avanoa. Tātou fifasili atu i le tūle o le miliona tāla ati nai. O le wamaua atua nā le awhaile swinga tele a nā la tāpuni. Rono winga o le ale ai fwoi lani ngā luenga a matatu. Le taimi lea ua effective ai le tāpuni mō tangata lai whainga luenga i totonu o ofisa tūmalo. O le aina tū ngā luenga tāpuni o le ale umie o le ale ai ni ngā luenga tangata ia o lono winga o le taatia ai fwoi na ma le haia ina po le au maia lea o tangata e o whainga luenga whaavai taimi. O pulea, mantua foi pe on whailu, o le to asfulu aso a ngā i mai whainga mālo. E tā ua i o le titilo i vāenga ia. O le mea foi le na babe activate e kako steering committee. Wa ngā luenga nā tātou steering committee, ai o le babe o le fono steering committee. E babe whaanga i o i foi matala, o ke loa inga kasi lua bai aso, ina ia mauti no ai foi. Awa o le whatatianga e atono e talawhea ngai lava tūlanga o lea iai ia foi. Ia tātou sui o taitai fono, o lea lava o toi foi mai. Ai pe o tūlanga lava le nā e pui pui ai, ona ua iai foi nai vāenga, ia ua e se foi tūlanga laua foi wanga i o iai, ia e ua le mawhai o na paau mai whai ngā pālota. E te taula o na whai ngā luenga la bea e le mālo, e le whapela o se ngā luenga la bea, i pau lava le mea, e iai le lato ngā luenga en taun tā pena, whai le stock take, tā tia o ai le taitai fono o le la aluatu, o laua mautu uma vāenga, e transition i ai ia vāenga umaia, e pe o le aunga le nā, ma le intention le nā, o le vave activate o le kako wafo, o le kako steering committee, o ngā e te le se vāenga e tau o na ilo ilo e foita i alam whaing whaamai, ia e pe o le tali atu lea leilua, ia. Sala mono no, le toi follow up tu langa le ngalu whawaitai. I amese la vai nei tangata ia sa wha moe moe o le whai ua tausang. A le mai tangata pe o le a whai whon whaavai. O tangata umala ia tua mai o le masin a matatu ia o ke topa. Anga ia te sema. E toi ta awhi uma pe whapela o uma ta pena uma documente o ai. E toi ta awhi uma se i whai mei whon whaavai pe tauna o pele ai. O le whatatianga o le tātou vāenga leo le leap. Wa ile pa inga lava le fato anga vai atu o le ta atia le tātou leap por vai ngo sis no work kasi lalo mtanga le ngo tupe so inga le wai ai o le utoi fo i lalo le MCO ia le tātou vaenga ia kausis no workers wa e fisiling ia vaenga ia i le afianga po kalame lea ona o le ala ia le transition lea o te loa inga e a foi e ia le update e a ontu ina mai e le mtanga luengo tinam te mai tai a wa e pe o la tau lea o le mtanga luenga lea o lo ta oto ai fonu wha mai po le ale o nga o le update ma tu langa foi le na mana o mia i le transition lea le au mai o le update il kabineta e lo ai vaenga ona ilo la ia i lon tu langa ka unga ia po le alte le o le afianga priorities o le foi la afia pe la ona e sau no sis no workers io e ia ile afianga ai o le nau ta inga ale fainga malo le o tu la mai ia faanga ioi por kalami ai ia ta atia se tu langa le ma le tala fea ngai auange ia se penumia inga awa o lea e o le pokalame le nei o le ati na e ale a foi a miliona e le na o le malo le ngā lue ai o lea watu whatutuanga i tua inu umala la whanga o lona winga ia manino le malo ia na ia ta i alam whaing whaamai ia manino foi ia tato i tu malo ta i tasi mafona whaamai o le alma fuanga o le fatu atu la i mai malo fo e mana o ele o iai se nganga le malo e taufi ai e te tau ona fo i fata atia le tūlanga le lei mal tala whea ngai ona wa iai fo inisi li poti watu ina mai ia wa ese fo inisi o i tū malo inisi lava i tū malo wa le wha amanu ina o lato sui lona winga a le whaia le ngā luenga a labe a i babe al malo ia e ele me tūlai mai
ia le a fo le malo sianga fo ia le malo ona o le o fa matu ina tutupe ta ia la ma fain fa vai o mo fo ona sign le funding agreements ma fo na fa vai o na winga ia e tatau ona patino le nga luenga la bea ia le fainga malo o afia tonu lava lai a matai ona fai mai le fona fa vai le fai u se ilong pe se ilong mai ona pasia tala tupi na fa tom fai lo la io na fa matu atu fona fa vai la to te filia tanga toli tu malo e tala e le felo inga steering committee le fa tino se asolva sofo a olea wa uma ona fai foi fai unga kapeneta pe par kapeneta ile asolulu le te asolulu nei ia ola ile la to tusi o le ala tau ave manino fo i te fono ma fo i ma fono fa mai ina ia la tau tangia mai vaenga o lo mai yo ia vaenga e te tau ona ta pena mai la tau Yo ngai le tunganga le tatu paketi fa fosili por le emergency budget. Ko nga solo le pele ta penanga por tu fantasia fu mai ono ausia i aso nei wa to fa e tau ona activate ai. Como mo. Tai ia tonu mai e ona fai mato felo inga male ofisili o le mtanga lo tupe ia ua fatatia foi tu langa ia o le foi sa umal fe tanga ina le e le komisi fa parlemene o lo a wai foi tai ia le tu ngai ia me se foi sa fa pito ia ma le fonga petalai ia o le foi o mona fatatia ia vaenga uma ia e mautinoa ele io o le astolus fulo ke topa o pasia tala o tupe ai o lo ia ile fuanga atonu e ia ile fa lau lo ina fa pitoa ia lo nga ia foi le official le fono le mato fontanga nei ina ia fa ai lo foi ia le aso o le a tepo la lo ia il tato tala o tupe ia le la vai mai tau o le vai aso lo na lua o ke topa ia o man file filtanga ina ia wala ba matoi o mato ta penanga le e ta wal te milene o le fa a inga o le tato ana batau o fainga malo fo ia mal tati anga tato paketi le ia ato no le o le tulanga le na lo tati al te bine ai mautino e o i foi fa inga o ke topa a wai tolus ful waso le fa il tato SOE budget mai le aso tolus fulo se te ma anga ile aso tolus fulo o ke topa le la fo i wa fa tati ai el tapenanga al tato paketi ia emergency budget. Aba so le ni te ani ina sa no ai ni ta yo tu mai. O le limit o le emergency budget le sa ye ni to le te ni to ki seni. O fionga no le sa ni ya le fionga le ni pandemia. Ai fa mai le sin limit o le emergency budget. Le so fini ngalo o say set amount for there that emergency budget. Yeah, atonu e pe nga e saunua le tai o le tua ngai. O le vaenga e tonu talafata o tu le tupe e le meka o le unforeseen budget. O le tolu pasene o le tufata singa o tupe faalu. Ia atonu o masani fo ia tulanga kako unforeseen budget e ka oko ale amounts nga ile luas fumon tupu miliona o le faanganga la tato unforeseen budget nga alu ia se me tupu mai peila tulanga la vale o tato OBT pol vainga le e ave ia tato tangata mai fafu wa umai fo ona fa alus full miliona wa umon pasi al package talafata o tu pena os full miliona o lea o te lele demanding mai o tele tangata e abe fa o ila resort el mtanga lwengo tupe o il tato tol pasene le o le unforeseen budget ia o le fanga yo ye fo atonu o le atonu la via faita watu mala o fa alongolongo atu e pe o le e anga ia le sauno anga le tai o le tuanga yes there is a 3% o le unforeseen budget mo vai ngala ai o tato budget ale tasi o li mai lalo fa vai ia o lo fa anga yo i la baltulanga le ia e mato te o mai
ia e saunoa mai ia le ofisili toe tasi a ia le totogi lea gafatia ia mantua foʻi le tatou lusu 5% paketi lea sa faagaioi ai le atunuu o le tala faatau autū o le tupe 2.425 o le 2.5% o tupe faaalo le mau ai le 2.7 miliona lea sa faagaioi ai le malo le taimi a ia ona fovavaaia le taimi o le caretaker government taimi la nei ua dry up ia kaulaga vave fai se intervention al malo fo a tonu faafetai le atua ia o le ae kapega e kakotua a ua lago mai tia sa le tapenaga o loo i ai lalo le tulafono e iai le tasi o 5 o tulaga lava i o paketi faanatinati e mafai ai la ona keita a o le aafiaga tele o le la afia togi o tagata faigaluega o le tulaga lenā o le la faagaioi ai ma iai a le process process masani a ia e tapena o le wai ai le endorsement ma le faamaoniga le kapeneta tapena lo la ia mai polo i ngalo ia al tatou ale au malo le malo ia o le vai aso taitas ia o le atu ina mai mata pena mai le matanga luenga tupe anga ele minister tupe ia vouchers ke kele o le a ia I foto tongi tangata ia ona ave loa lea I le officer suetus ia mai la ko endorsement fa matu loa lea o le process le na mato bo o mai le lua o tasi sa operator I forta to fai nga malo mantua fo I le sa o mai o la ia le ko vikil tabilna sa operator ia to ia ina wa mai e tolus fulwas o mai ta watu ele kapeneta na tai ia walenga fatia le fonto extend ai le tolus fulwas o le fai nga malo le nei malta penanga o le o mona mai ata pena o le tolus fulwas o ai mai ase te mai le tolus fulo o ke top ia ai longa to yes extension o lea ua tapena lua lava ma o le po matou galu e faatasi ai ma le ofisili o le matagaluega o tupe ma le matagaluega atoa ia e a foʻi ia mautinua ia e pasia le tala o le tupe ae leʻi oo I le tolusfulu o ke topa ia pe se faamanino afutuga I le aotelega o tolu pasene ia pe agaʻi le unforeseen tonu le tatou paketi o fa moi na fatoa fai le main budget saule tomolo bainga le na o lo nga yo ai le mtanga luenga o tupel taimile nei ina ia mautino e ai ni bainga pongi initiative o le site tono le na batau e te tau ona amata ina le tatou paketi le lu olu lima lu olu on ia wala na sini pa mo mole lo kiona sukan ona le na sa mole kiona le pandemia ba sanete a faila vai lava ia le emergency budget sila tu ia le Ministry of Finance lava le emergency budget mai ma fai fo ona fa tu pe ai nisi vai ngona bata ole wingan ole ma fo anga le office ia tu la sa sila le tu la mane le sa Samoa ia le fio mane le pan e ma fai le emergency budget ona fa tu pe nisi vai ngole ole ana bata sa fala ni bo sa pe ngai ole ana bata ole fa tu fa tino le tato lo olu lima lo le tato paketi fo le la fo la lumai ile atunu ia o ke topa ia eni si ole ke ile kako emergency budget le wa menino al fusanga e te dice no ma fie se kupere la kako ngalu ko ile si cost fu aso fie se total estimate o mei ave o mai o kokolu ka fenga ruenga ai le yo mai ke me o mai le budget au mure tari atu lo fafsi ele ilo temi nei manko fo yo lele sa polo inga la malo a lo ngalu lu an sanga wenga tu petu fatas o ngai peia ona to fa fonga mai vaenga o mai ia le e fa ailo ma ave e fa mo tanga ta fa inga wenga malo nga wenga fa atino mo tanga wenga officer lo to temi nei o au nanga fa kon karate
Ia, mo tātou pensione mo tangata mātutua. Ia, ua le malolo ngai ko inga mga ilo o mākua le teimile nei. Ia, e pei o vaenga le nā lo awe wha a mua mua. E tātou tolu sifulu aso le tātou paketi. Mai Siri atu la o fioma ele tāpenanga le ate alo mani moa e ka koe fo ia a makarka ko financial ia ki masangi le amtama yu lai uto sa fo. Ai o lea ta oto le forensic audit fo lea desa e timisa minsta o tu pena amatai ia e fase tuangat ia alea ta forensic audit. La sisile lo fioma ni star ni temi male wa le wa be de kabinete le sa ia kabinete tausi ele foi me ka ke se uma si o mesmo malu fo sili, mo le se fia ia o tātou forensic audit. O le sa abatul pepa ma li poti le lunga lau al kapeneta ile asolulu lea. Ia o na o au lea tu la i mai ile painga fo il tātou atunu. Ia il toe sea il palimia. Ia o le wa ia ile auta singa. Ia e vai asinga mafia fia o li boki. E tā ua le iai o le taimi panga noa. E o mai iai le ofisi le mtanga luenga o tupe. Ia ma le pulenga fo. E o mai e teipol mai tala o tupe. Ia i loa le il minister po le altu langa la iai li poti. A mai ai. Ia o na batu le ai o atu e teipol po ilunga le kapeneta. E le le fai o le fai unga. Ia alaua mai o i o le ia le tūlanga. Ia o le nganga lava ia i tūlanga i atu ina e whapea. Ia o le tilo. O le ase outcome o le lipoti. O ani le sona tā ua. Ia e whapena fo i o na tau tai fo lau wai. Ia le whai ngā mālolo tūla i mai. Ina ia awa nei to e tupu. Ia e pei o le a fo il tali atu le nā tātou forensic audit. Ia pei a lewa konfesi. le fato amua na to amua e le fioma tātou whiro i ngā mōmoni tanong toi se mele whenga malo. E se le mona wai lewa e toi whiwhiri o e le whenga malo e le. Tanga ruinga tupe o se tanga ruinga e se tāua. Wa pe o temi fui sa e se e ia. Ia pe sa tile ana i langa mumu fui e sa whio i tua. Ia reo mata ua kule al whatu tuanga la o whio ngati mai sai. E tau e veina tofi minsta o tupe ma vai tūlanga tupe o tātou malo. O le nganga ai e whaftai le tua i anto whinga. Manto foi ia sa mato se e mai le paia inga taluai. Ia o le sa au mai le whatua tuanga le whionga tamai tai palimia. Ia le whionga le sau whapito. Ia ilo uia foi tūla i mai sa tua ia ile ato atoa. Ia peta i ane ia ele to e alu i tua le tatou sa. Ia o le foi ua tūla i mai le whai ngā malo fo. Ia to e au mai foi whatua tuanga ia tea. O te tūla i mai ai. E mo i au tō whinga ma le wala awina. E le whapea fo i e au mai nei tō whinga ngā e seila e o le ako ke sisila mai. E lua o lima, pea o kou kānkaso i fua. I o e, ai o le mea ia, o le nau ta inga, whaatino ngā luenga. Ia o le anawa tau o umona whaatatia le foi sa o kou sisila mai ai. E le ai se vai panoa i tū malo e lima sutasi. Sa ngai iai le paeng whaapu whai. O le ale nau ta inga. A matou sao i maau. O vaenga i o le ave i el matou whaamomua. I le matou fo ia a wheloa inga lea mai tū malo i lima sutasi. O le awa noa sa a mai manino ai e tū malo. Vaenga i a matou te mana o ai. Lea wa umanga incorporate ko kongo le anawa tau. O le tiute la ma le matafa i o i lo tūlanga wha a minista tupi. O le kaimi lima kausanga, pe ia o le emo le mata. O le nau ta inga o so o se whai ngā mālo ma le whionga le pāle mia ma le kāpeneta. A umai fo le lima tausanga, o mautinoa, wa au sia uma vaenga umai. Pauanga o mea o le whakarikari mai le atunu. O mea sa makopolo misi le atunu. O mea i e kaunsa vali ai. Mea fo ila le nā, e le o mawhai o na matotu o mia le paketi. A wa le paketi e ngā ioi e so se atunu. Ia pei o le tali atu le whafsiri. Au mai tau watu. Pei awa umai ia kako mingu ke po wa tasi tu la. Mom, any food? Mom, fia ai. Mom, I'm hungry. Oka, ku uafu ya Ai mai ar kai au e kau ad po. Vui, Domino's Pizza. Ka ini makalai favorite pizza.
Hello, sir. 10 pizzas, please. ASAP. Le Domino's Pizzas, tele whapitoa mal tuanga al whanau. Vili mai loa i le ovalu se lau, tolus fulu, fast fulu, limas fulu. Ovalu se lau, tolus fulu, fast fulu, limas fulu. O ta pena se whatasi ngā lau ainga, se toa na i alau e kālesia, pe o mo miani o loa mō ngā sesenga. A fio mai loa i le Big Pots and More. O le ngoa fōle na o le whale o loa o le Big Bear. Te le ulo la popoa o ngā umukesi, steamers, pressure cookers, hipo mata e tae whapea hipo pepa. Whetau i le leimolo ainga e kālesia, caterers maso se wha moe moe. A fio ane loa i le tolu lima tolu Great South Roadie o Tahuhu, po le shop lua valulua i le Westfield Mall i Albany, le Big Pots and More. So se o loa i le no whanga e tasi. Radio Samoa, tasi lima i vatolu, amo. In this update, the man who killed 5 people by lighting a fire at Wellington's Loafers Lodge hostel in 2023 has been found guilty, but police say the case isn't done yet. After a 5-week trial and 17 hours of jury deliberations, the High Court has this morning found Esarona Lolonga guilty on 5 counts of murder. In a statement, police acknowledged the bravery and courage of those who helped fight the fire that night, both residents within and firefighters outside, and those who gave emotional evidence in court. Police say 4 people are still before the courts on manslaughter charges related to the fire. They allege all 4 were responsible for aspects of the building's fire safety systems. The Education Minister says she's a team player as questions swirl of her leadership ambitions. Erica Stanford was the top performing minister in the Herald's recent Mood of the Boardroom survey, with 150 business leaders giving their feedback. Prime Minister Chris Luxon ranked in the bottom half, 15th out of 28 ministers. Minister Stanford says she's proud to be in Luxon's team and is batting away criticism she's more popular outside of Cabinet than within it. I'm the Minister of Education. How would I delegate responsibilities to my caucus colleagues? I mean, it's a bit of a weird thing to say. A promise economic growth will be felt in major cities. While farmer confidence has reached a high point, the Prime Minister's admitting we're in a 2-speed recovery with main centres lagging behind. Chris Luxon's aiming to be positive after attending a blessing for the Ports of Auckland's Bledisloe North Wharf today. He says it's been challenging in Auckland, which he says has been knocked around by construction challenges. So when you look at $7 billion worth of infrastructure projects kicking off with shovels in the ground like this before Christmas, that's fantastic for Auckland. Police say they've dedicated thousands of hours to the search for Marakopa fugitive Tom Phillips and never stopped trying to find him. They've released more details about their investigation today, revealing they always knew he had firearms and would be motivated to use them. That's news. In sport, All Blacks hooker Cody Taylor has acknowledged the kind of response required from his side after their worst ever defeat. Taylor didn't play in the 33-point hiding against the Springboks in Wellington due to concussion, but he's certainly noted the public consternation since. A lot of words out there, a lot of noise, and we're the ones in the circle in this environment, and we're the ones that have to respond, and it doesn't matter what people are saying, we're the ones that get to wear that jersey, so we've just got to get a result. Tomorrow's opening Bledisloe Cup clash with the Wallabies at Eden Park has an earlier 5:05 kickoff. Bryson DeChambeau has declared that the presence of US President Donald Trump can inspire his American team to a home victory at golf's Ryder Cup. Trump is set to attend the opening day of action in New York. DeChambeau will feature in the opening US pairing in the foursomes. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
O le rau whaafonga lea tiro uswhabobonga nao tātou tala I vai whanua I le rivaenga o lea so e le ngangana peritani ia ma tala I tā alonga I le ngata I lea ua mai moa ma whaafonga lea tiro o whaatalananga le fionga e le sui pālamia le fionga ia Muripola ana Rosa ale Murio o e pei ona e whaafonga iei le rifo ia Aoauli o lea so for Rayleigh. O le taimi lungo wanti le was fulu iwa minuto mtea nele tu la e tasi e tu e whatalo whātu I lau mai momla whaafunganga le rivaenga le aso tātou asisi atu le tautua mala unanga a le Enterprise Motor Group I manukau wa tasi mei le vitalenga ia le ala ukuso fila lei wa fo isa tātou li poti I le ngātu le wha ingo lewe aso wha talo wātu le ala malo wha le ngā lue e malo funu wha malo si le aso mātango fi ia whatalo wātu le vitalenga Fofogamua, malo fo tawata, malo le. I lau singa nei aso, tau tua ino se tātou watuno, ia mo I tau noanga, ma nei al matango fio le sulo la nei fui, I tu lao le aso. Iwe, ia antono se amatanga le leilea o leanga I anto le whai ngolo vi aso, ia wa pei lava o nei e tau leo sa, ia o le wha pisi pisi fo I tātou, ia misa lava le reiwe tau, o le tu ua o ngā le whanau atono, ia u feo lolo fo I nei mātua na wā fea le tātou au nang. Ia, sao le leila wale, le kau noa, o lo feo lolo nei tangata fo lo whaanga I oi ia tūlanga fo I lelo la tarsanga nei taimi, ia e mai sei fo ia tūlanga lungo tātou lo toa, o lo, ia pe ua vea fo le sui o le tau le, ia le li o le ua mosia lao fo le mo e fo le avanoe nei le malu se tātou tunu e suma, talama ei au, ia e vai fo I tātou tā vale, ia e mese tātou o le nei weekend le bifa apitua fo le tātou special le mo le tolu aso. Le la amatatu nei le asfarai le anga I le aso sa, ia o le fulai ola I le tātou papa kiu fo le mo le sosisi ma tulang whapena, ia o lo o afa atua tele fulai ia nise tātou atunu, ia e mese fo ia le totelo tātou customers I lo ia tātou lo toa taimin nei. Lele, ia se ia umaia lo whiringalo ma tātou whaapitoa mo aso I tolu. Nei te iwa mūrika ko papakiu le na mako sawa valia ko foi lele e liu ka ko o so sisi ali le. Ia. Ia. Ia whaatai mo mātou wawanoa, ia whaatalo whatu fo I le whaafonga mause tātou atunu o lom whaino māua mai tā whasalaunga nei tūlau le aso. Ia, whaatalo whatu tātou au nanga le Enterprise, ia I le mamalu fo I tātou atunu, ia I le whaiunga fo e neiva yaso, ia e pei ona tā ua fo I le taimeo mua, ia o le weekend nei, o lo te le tātou whaapitoa, o lo le ngata ina pa uma walalo uma tātou tā vale. Ia e o le a whaawau nei whaapitoa mo le weekend atoa, ia o lo iai fo I tātou sausage sizzle, ia po le tātou sosisi, o lo o mawhai o na awa fo ia si whaamalo stino pe asu mai ma tala mai au, ia o lo no winga o le a fo ia whaatumdia tātou lo toa, ia le taimi nei o lo whiololo ia customer le ngata customer o lo ua whaia latu talusanga mtulang whapea, ia ai le ngat o lo iai fo I to tele o nisi fo I o le malo le atunu o lo ilunga tātou lo toa, I le taimi nei, ia lo tasa ili nisa ina ia mai se le tele o tātou pa u whapitoa. So, I le taimi nei o so o se tua ingata vale o le tātou stock atoa o tele ma anoa e tātou whapitoa, ia o lo mawhai o na mawaile nei weekend, ia e mai se fōri whai ingon nei masina. Ia a whapeo lo e lunga le marketing mo le sa ilia se sa, ia po le alawa le tūlanga, I le tele mana noa e tātou tā vale, ia a mata mai tā vale la iti se ia o I tūlanga fo e o piki up tūlanga whapena, ia lo mawhai o na mawai wha mama venga tūlanga ia, ina ia mawhai o na mai se fōri nei taimi I le whainga tā mai taung tā soi fuanga, ia lo tele mana noa e tātou whapitoa le nei aso, whai o na mawai le wha mama venga mo tātou ainga. Ia o tātou telefoni, ia le o Varselau, ono tasiono whātasi valu, o Varselau ono tasiono whātasi valu, whai ona e su mai I tātou address o le 515 nei Grey South Road I Manukau, ia whai ona su matala mai au,
ia lo mātou ngā lua tu mare sunga ia Terry Coon le sunga le lipule ia te mafo ia tau o papo ia pe a whape mo se awa noe su mai ia mtatou tatal no fo ia o fo intulanga e fia mo el malam lama anga ia pe whai an tātou tatal no la i le tātou lava ngana pe hoi e se tāware tuai ia lo mwhai ona pa o ngā fui mātou trade in tūlanga whapena tu sa pe o lo o ia se paleni lungo o tātou tāwale ia ia o tātou whapitoa ia o lo iai fo tūlanga fo lelo cash bonuses ia e fua lawa i le mea te finangalo iai ina ia mwhai ona mo ele wha ma venga ia o le tātou e te tala mai le fitua solvai aso o i le tūla e iwa le tai au i le afo le lima i le afi ia se manu whaftai lava mo le mātou a wanoa ia manu ia fo ia toi ngole nei aso i lava singa o lo whenga iai ia whamanu ia fo le atua le whafonga mau se tātou atunu tātou e wheloa e fo i se aso mua le alo whamaleanga le leo le atua ia tā wheloa i pea manawa pea mo te amanoa whaitai lau pule le ala ia maru ia fo i lava singa pe o lo whenga iai ai tātou wheloa i se teimi o mua ia whaftai yeah, so foi ale talenga ya le ala ku so fi le o le tutuma le ngana le Enterprise Motor Group i marka le ma fengo le msia lungo le Great South Road. Pa fi le tanga i mai nei manukau ya pe tele 124 mai manukau fa solo tidai pa tutoi le ma fengo le misia. O le wa luse fulu ma le 5 minute o te ne ia le tu la e lua va talafan tuai ya repeating mai lantamla ngai nai Brisbane i Australia. Aloha pa mani ma le ainga va pe foi o to uma o le mafutomi le divaingo le Aoauli malo le foi o fiva e malo foi le tawata Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Tula for no uma, my malo au fatasi.
na umie oe po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. Ima ta au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma ua silia ma le se fulu 5 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau fe malanga inga. E au fia ima ta upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane ile mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa yalu isa, ile o iwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. O le manulula wa i tātou I New Zealand, o le maua vo le lua salau tala I le sei a le Digicel, e vave aina mawhanawhana I oe Samoa. E se fulu whailonga ta I lua salau tala, e anga waa I tātou I New Zealand ma Australia, pe halafo sa top up luas fulu 5 tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo I le sei pe a whaunga le ClickX, e lafo ai lau seleni, I le MyCash a le Digicel I Samoa. O le a whaiele sei I Australia te tasi, ma o le ni whabitoa e amante le aso whao o kuso, ai mai e le aso luas male ono se tema e ya inga o le nei whaapitoa seki a Digicel. Mom, any food? Mom, fear I. Mom, I'm hungry. Oka, ku uafu ya ai mai ar kai au e kawa ad po. Vui, Domino's Pizza. Ka ini makalai favorite pizza. Hello, sir. 10 pizzas, please. ASAP. Le Domino's Pizzas, tele whapitoa mal tuanga al whanau. Vili mai loa I le ovalu selau, tolus fulu, fast fulu, limas fulu. Ovalu selau, tolus fulu, fast fulu, limas fulu. Talo fa Samoa, waule ne yo kasputi alu, awal suia ngila wale kio. Eva mai ina se fulu 5 iwa kolu, amo, Radio Samoa, bevela a. Bread of life. Sent down from glory, many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Come on. Au te whawhiloa I tātua tunu mai le amatanga o le nei aso e le alofa o le tua I te oe mawhai o na whaafonga mai tātua polkalame o le a rito le ola. O le luka iwa whaupelima se fruiwa e whapea ua whetala I atu Yesu I le tasi. I nā mulimuli mai ia I atea. A ua whai mai o ia leli I e tu mai ia I atea u se ia ualu e mua I tanu lo utama. O le upu mo o le aso le nei o lo wawanoa ne I emisia. Wailo le tua o avanoa, e tu avanoa o ia ia te tātou, peitai I kuspa ia e le taimi, ia e umai fo I le avanoa, e tele tangata o lo tuspa ia na tangia lo latou misia o le avanoa na latou maua mai le tua, e mafua mai ona o le pupu o latou loto, inisi mea siri atu na tāua ia te latou, na ilo le alofa tu no le tua na o atu I o latou golanga. Whapena fo ila le tama le nei talavou, na whai ia Yesu, uso muli mai ia te au. Ai whai mai tala le li ilea, le li I o ke fia muli ia te oe, ai se iku mai au so ualu mo mua e whai mele, so ualu mo mua e tanu lo tama, onga o muli e lea ia ke oe. E le mea la whaanoa noa, e le itoe ta ua mai kuspa ia, pena toi fo I mai le nei ali I, ma muli ia Yesu lona winga nga ia misia le avanoa na ia maua mai le alii o Yesu. O le fesili foi la mo o le aso ngei ua fia ni avanoa e avatu ele tua ia te oe e ke muli ia Yesu
pe tu wai lo wo langa ia Yesu ai lava ia na meo le lalolangi ke fia ia o fia ngia vango e watu le tua a tonu o tele ni ava noa ke ilo lava tele ava noa e fo istemi te langona le lo to lo fia ko inga ku ato toa o ia Yesu ai fa lave e kele meye ke pisi ai e kele fia ngai ke fa pe e ku lo o langa ia Yesu longo winga o le ko alu i mei o le ko mafuka ia o ku ai o le ko fia la i mei melena e mumusu e ni stangata e talia le avanoa. A le upu mo o le asul ngai. Va ailo wa vanoa i emisia. O avanoa e eisi avangoa e le sau whaalua. Whaakasia o ngā siasi atu. Le avanoa i ati oe. O le mem tau tiel nei le atua. E le aise tangata soifua e umalo na taimi le lalolangi le nei. E le ia siasi i aile atua. Pe le inga lua i aile anganga o le atua. E talia le ali whaola o Yesu i lona olanga. Lona winga. A fai ke o ki mai alu le whaafanonga ma le whaamasinonga le atua e whaavavau le pafi. E le ma fai ona e excuse le atua pe e tu ilu mo le whaamasinonga le atua whaapeaku le atua. E ke le iku umai se avangoa e ke asi mai etia. Le ai. E le ai seisi e ma fai o nga excuse. A waso se tangata soifua e iai ale avanoa. E asi etuai le alofa o le atua i ki oe. O le mea siring kahua o lo tali atu. Pe te talia, pe te ena, le avanoa o le alofo le atua. Fai mai tala foi lea Yesu, tu sia whaalinga lo mta upe tolu, o fai upe lua sefuru. O te tu i le pui, ma o tu i atu. Fai mai aise tasi e whaalongo i lo leo, ma te tala mai le pui i ate au, o te ulfale atu, ma te tali sua mai ia, o ia foi ma. O kala Yesu fai mai aise e whaalongo, ma te tala mai. Ona winga e le kakala inga Yesu le avanoa. E le fosia fo Yesu le avanoa i lo langa. O le avanoa, o le makafa yoina oe, e te tatala i a Yesu. O le upu mo le asu le nei, ma ai le avanoa ne i emisia. Le tua, whaafitai o oe o le tua te au mai le avanoa e la vea i ai matou. Whaataa waina le avanoa e te tuina mai mo i matou. Whaafitai Yesu. Amen.
Fofogamua lina o sunga ia tala lei mata o le riva o le Aoauli ma le pese fa mai o ia Yesu na o ia lava maua lo tātou ma pusanga ia malo tātou maluanga mai le telo fita ma whaingata o le reo langa o tātou fita i tunga iai. Mo le antulanga whaamtai le sunga i le whaiwhi au ia pasta la whaile kopa o le Assembly of God i lanu sa vai mo le tātou polokalame le ngata i le so o le riva ia so. Atoa ia mau pēla malo si o le tino sili ai la nganga wale tua malona fitangana mo nuia le nganga tu le fai ngona vieso ya toi fi lo ai foi le sunga fu le ves foi se fa poponga o le porkalame le are to le ola. Malo soy fua, o se Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vetolu amo, se kia Radio Samoa. O lewa tonu mai nisi leo tātou whaalinga ma wha silanga fo ia wale longa puia li o lau tau pa ia. E malo o tau malo i lea ngātu le whae ngō le riva iaso e nisi fo wha moe o la wha pele o na wha tonu wina e nuu e kale sia ma futanga e mai tū ma lo. E pēla wana māsiria i tumu antu an tātou wha silanga i tonu mai e le tūsi o le vau filifili antu ai ma le tūsi o le songa. A wani ngalo sa lo minga o le tūsi o le songa antu ai ma le tūsi o le vau filifili e mawai whanu penga o Samoa i sifo tutuila mamanua. O nisi o tala tu o Samoa, o ala ngā upu, o le matawhai o le matai le whaingo whaala vlave pe o whai poiponga, ma liu leo si o singo a inga, fe sila whainga o Paolo o si whaalo alo, whaala ngingo e kālesia, ma le tele o le ngana o whaalo longa. E nā o le fitus fuluta la le tau, nā o le ofisa lava, o le Radio Samoa i le tolupa, tolu ono Hobel Avenue Marukau, e maua tuwai saulo minga. Morisi whaamtalanga walau mai le tātou ofisa, i le lua ono lua tasi lima i vatolu, lua ono lua tasi lima i vatolu, e taimi whainga wenga. Le o le nā ia e mawhai, na e anga isa o lava o ia tā i lalo. Ia le whaapunga leo le Shop Radio Samoa, .co.nz Shop Radio Samoa.co.nz on a whaima iele o lau oka na lafo atua ile le tātou whainga aluenga i lau monta e po lau lawa fo i so se enturu o loo e nopia iai. O le whasilanga mo i lātou uma e tupunga mai i a talataina nofo maui mai tua tu inga mala talataina i matawhanga i ulutongia i ali panta o loa lala i Samoa, America Samoa, ma so se tafa o le kilope. O le awhia le tātou talanoanga lona lua, e whaia lea i le tuatu si o le Church Unlimited Cafe, i le tolu pa lima Teatatu Road i West Auckland, e whaia lea i le aso lusu maliva o Novemba lua fe lua lima, i le asto na i aso i le taule se fulu lua i le Aoauli. Ma tau te wala awa tuai le awa ma le whaano alo i le paia ma le mamalu o tau tūlanga whaalupe. A whio mai ma tala au mai tātou te awai le aso tau poina. O nou le awai mai o le ale whaatali ai se fuafuanga a le tātou a inga poto poto. Morisi whaamtalanga mo i la tō alo alala i tono New Zealand wala awanela tātou no Meralea o le olua fitu whalua o tasi lima lua ono. O lua fitu wha lua o tasi, lima lua ono a whionete lala i Australia, o le o wha tolu lua valuiva, iwa lua iwa fitu. O wha tolu lua valuiva, iwa lua iwa fitu, wha a whitain. Seinia e talataina valusia talataina, le ala i salanoa William Palmer, tu inga malawa lotu talataina, maifo po ono sa i Palmer. Lotua tamaiti i oe wala tamai. Wala tamai lea sa wha abitoa mo le whanau a matafo i te pena matua ma pese. Tamaiti po e mai se video lau tau loto ma lau pese o le lotua tamaiti lafo mai le radio samoa.co.nz/White Sunday. O le video i tele ana reaction ti lunga o le TikTok o le a maua se whae longa. Wa lava le tau loto ma le pese, a wale ova tu ma le tolo minute le umi e tāpunia le awene mai o videos i le aso iwa o ke topa. O le tāpunia i le on tātou palota i le aso se fulu o ke topa i le se fulu i le tai au. A fo le se fulu lua i le Aoauli o le awhaia i le lau ngā tongi.
Morisi whaamtalanga whaoso te mai, e ale tātou ofisa i le lua o no lua, tasi lima i watolu, lua o no lua, tasi lima i watolu. Manu i tele, le lotu o tomaiti i alo mawhanau uma a Samoa. O le isi a tātou whaasilsilanga, o le whaasilsilanga le mo le mafutanga le whianga o a maile i hale pata. E whaaturo atu lau whaafunga anga Samoa, a le rei whaasilsilanga e whaasil tonu lea, i le mafutanga alo matama whanau, a o ni paolo fo i maringafa e malua i le rei nu o a maile i hale pata. E whaamra atu le tātou lotu i le asto nei, a solusu malifitu leo se tema, lua whenua lima i le afol se fulu malatasi i le tai au. E whaia le i le no whanga o le se fulu wha o Tara Road, St. John the Evangelist Catholic Church. E pei o le masini iai. Tālo sanga atuei malenganga maa walalo, i le mamanu o le tātou mafutanga, e awhiwhio mai tātou te mafuta whaatasi i lea aso, whaamalmole mai manatua mai, i a lau whainga taulanga. Morisi whaamtalanga, walang mai le tātou no mera lea, o le o lua tasi, lua whali mawha, o no lua. O lua tasi, lua whali mawha, o no lua, whaamtai lo seinia, e le mafutanga, e po le ofisa le mafutanga, a le fianga o a maile i a le pata i tutonu o ni usila nei. O le isi o tātou whaasilsilanga, o le whaapitoa nei, mai le fruit shed, mo le nei fo i vaiaso. Pusa pi supo Pasifika se lau lima whata la iwa iwa sene. Awalo. Pusa pi supo le Pasifika se lau lima whata la iwa iwa sene. O le pusa tayo apala iti wha iwa ta la iwa iwa sene. Pusa tayo apala iti wha iwa ta la iwa sene. Maua le pusa pipi ono valu ta la iwa sene. Pusa pipi ono valu ta la iwa sene. O le pusa e leni o le Ocean Best, e tolu ono tā la iwa sene. Pusa e leni o le Ocean Best, tolu ono tā la iwa sene. Sumai i le fruit shed i totonu o le taulanga whaatau i mangele, e tele mano noa i whaamatoa o le rewai tau wa aine te iwa misi lo wa manoa whaafutai. Ma le tātou whaalinga muli leo tonu mai le rewai ngola aso whaatasinga a le whaaliu le lai le asonga fua aso ono o ke topa. E mua ona whaapoipoi i la autu manu i le pai o lau whaafonga anga Samoa o le ao mamala. A o le rei whaasilsilanga i whaapitoa lava mo le whaatasinga whaale masina a le whaaliu le la i le mamalu o mātua uma ua papale i si teni niusila wa lala i au ki lani nei. O lo tala fo i le rei whaatasinga i le asonga fua o masina te tasi i so se tua a sina o lo alala i le ituma lo o manurewa. O la tātou whaatasinga o lo so mai o le asonga fua so ono ki topa lua whelo lima i le manurewa Sports Centre, Mountford Park i le tasi valu o Weymouth Road i manurewa. A matalia i le afol se fulu le taiao i le polakalame o le anganu o na so i le ama le tanga mamafa i le se fulu lua i le Aoauli ai whai u le pinko i whapei si ta alonga se i tāle tula e lua i le Aoauli. Au maina i o tau mātua mai Samoa e whaata whawhao ma wha whailoai ma isi fo i tua a sina i le aso. O loo a waisu i o le Asa Foundation e whiso soani malangolango atu i tua a mātua i le whaangai o ina lea o a au tau tālu sanga mō whaabrianga le malo ni sila. Whaamolmole e whaitaktai la tātou whaatsinga a wāsa tātou tau mafutanga mamafa o le Aoauli. Morisi whaamtalanga whaapso te iane i le olua tasi ono tasi valu o whalua. Olua tasi ono tasi valu o whalua o le mafutanga na le Asa Foundation e totonu o New Zealand nei. Orisi nao tātou whaasilsilanga leu tonu mai i le official le Radio Samoa le rivahenga laso in ua toe fitu malafu minute o na tāle o leitu la e lua wala le longa puili o loutou pa ia malautou. Manu au ngalo tāle tu la e lua o tala i vei whanua. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
fe ai lava o e fuia ua fa'alata i le sipula vea vea olo o i le fa'ato'aga o le lupe lalelei o le mo e taufelei o le momo ua lele ma ua fa'apepepepe le masatele le tavae ua pa'epae ua lele atu i sasae ma ona fulu o tomuli e umi umu pa'auli Sue mai ni ua mai jeu so sala ma sei la ineleke ki ai oi le ala tele no bona pasala le ala tele masio ponga wata malete mama poia sole pa pete la ne ole tama mai meleke
o se teine male taula a te leilo aina lava e mamalo tu malo ala la paga sosala mau sei nei meleke di ai o ei le ala tele no po solo ele ala tele masio ponga wata malepe o uma podia sola pa pete pete dalla neole tama mai meleke o mana paia tu o te matele tele te iula vale tu sameme Te Maria fa fonga mai o talani mai a te ni sila mo nei aso. O mana o yele mini sta mata o por vai fa foni sila va vasamane Winston Peters e telenoina mata Euro de Pacifica. In Mali ngol tau e Paris por Paris Climate Accord. Inisio tai to wow ele o sila fia pe fa on fata auto. Ai o fa liese tangata to mai fa pito ia tina ai masu suenga. O lo tom fai Peters e toi fai se fa lingo na ngona fa por kiki fa ro toi fale. Ma fa mo swing o le tau le Pacifica. Mo le feito masina sa langa e Peters i ona tungalunga winga ile Aoauli New Zealand ile Mali o le tau le Paris e fai mo sui ona pati le New Zealand first. O le Mali nga tu ina ia tunu e a fo ida mo fa to o fo fa tino mo le tau. E fa tapula ai de vero air e fa matu ina ile kelope la loane male lua tikeri Celsius. E si le malivas furu tunu o vai tamina le fo fanga. Ai o fa lia Peters ele o mo fa na fa tino ai mata fa yo ya tunu ile lolangi. E pika sili atu na tele atu ala tu kasa ona e fa matu ina ile air. O ni sila e masani ona fea ngai male o te si male tolu pasene ona kasa ona ile kelope. E bena whātulanga ina i le kulupu tuma o ti mo le turi o ngā yo ingo le tau, le Climate Action Tracker. O mo te le Pasifika na o le o te simale o tolu pasene o le awha ingo le kasa ona, ala rorangi, e rusai ma wha maunga malo whatase. Sa tu se le limo Peters e tunu o e Petersili atu ona te tele i ala tu kasa ona e whaamatu ina le ea, Saina Rusia ini tia ma Amerika. Ma se whaamauninga, o le maria ngai le o ngā ona e yailon te tununga e le o mawhai na whatino ai mata whaioi ani e tunu. E ele te tununga o le presidente o Amerika Donald Trump o vevesi a whianga suinga o le tau o se ngā runga Petersili atu le an tau whavalea ua ulu fia ele rolangi. Ma ia saini ai se whatununga o ilo naso mo ala ile ofisa ia Januari e toi whaui mai ai tua i Amerika mai ile malienga. In of sitting here pe olona langona tari tusama langona o isimoto Pasifika ile Mali ngai Paris as a tali Peters e tali tono se talanoanga o momi e faia. Ai o faria le so e fa pitoa ma atina e University of Australia Terence Wood o manatu faria Peters ele se winga ma ia ta wai e ula vor fe ngai nga Paris Accord ele o ato to sonda le lei. Ai e ofo ina se amtanga ke lope mo talano ina yo swing o le tau. Le e wha awau na mai tau ina moto le Pasifika o se wha mua i le itulangi. E sili amaras fulu ia tone ona mawharakara pisi sa whatama ia leo ina mai ai os wha inga whare lilo ini whale wailoi o whale toto le marijuana pole grow houses i Aukilani e whatama o ina le kulupo tangata Vietnam e wha mabu po ina soringa to la fono. Le putia le rominga le Herald i le sili ma le whawa ia so e muta ia o kuso. Sa oso fa ia le vaengo whatino ngā leo o iloai o le Operation Burial. Ia le se lau luse fulo no whanga. O ia no whanga e masane ona whaalafi ai tua e pe ona whalili wina ini whale whaafai le ai lela au whasaina. A whaatusa tsati ai sa mua moatu tapunia leo ia fitsu a ivas fulfito whale to toa aina marijuana ile afore te usangane ia lua fe marero fulima. Ma le awha inga ivas fulsa iai ile afore te usanga o mawai. O no le ano no i tele o nei la au le marijuana sa mawaina i os whainga muri nei e whau ta loli sa mo'mia ina i vaste tasi e ave e se aile se fulu tasi afe o nei la au more whata ma ia e si lia mari 5 miliona ta lai mo mai ai pe a whata wina ne kana pisi ma keti whali lilo po black market e vena whali ai e leo o whali e wala tonga o onga le Educational Institute o unua onga wa onga tulanga lua e iai le unia whaia onga, o le alato whatu ese, i te tau au whianga au tūre porkalame o swinga o mata upu, o au onga le malo.
Sa latu whaari ai, latu te le awai se whaaringa whaasole whao mata upo a onga. Ina masina fo wa fo foina. E so nia i ta iulo a onga e mā lama ma fola si ai mata upo fo a onga. Se ilonga wo e te teime mau ai le ofo latu te tongi. O lea fuafuanga ua whaia a o tilo le malo suia por kalame o mata upo a onga mo te spasi ale NCEA. Lea ta uai, o le awhisoso ni e saunu nei tupulanga mātutua mō ngā luenga o le lumanai. O le tai fono o le fono whaatonu o urua onga le uni ale whaia onga lea, ale NCEA te roa, Stephanie Madden, sai whaalia. O urua onga tulanga lua e lea wai nei whaali ngā whasolo. O nei lātu te langona, e le o langalongoina i lātou e le malo. Ma ia tā wai, o le āmatanga o le teusanga nei, sa tā pai urua onga e toi teu wina e suinga e mata upu moa o onga. Ma whaatino nei suinga i se sao, toi whaoso vai, e le tā la whengai ai. E le na o le tolu leo masina e whaatino ai, na ilo le teimi umia masania e tusa le male tau teusanga. O se fuafuanga o le a le mawhaiona tau o vea le mafo ngā ruenga inei mafo anga o na mau ai wha au ngase i ngā ruenga whaia onga e peona lato whaari ai. E toi titi lava ato le tausanga tanu meona ngoto le vāru white le samia ne usira le HMNCDS manawanui i ngā te whale o lala whanga le tala whātei o ritu i sauta upolu i Samoa. Ai o tangato a lala i nuu a fio lato ngā te whale o lato whalia. O le lato alanga moni tau i o fuina, ma le avese o le wa malepe, o lo wha wau ana whaataninga tuli ai. O sui o le lei jodi sila Pasifika sa sia le vanga ongo tuai le vā, ili ngā te whale ta fitoala matala no ai au mātutua, o le loto e whale a o iai sa mo le whai ngā pālota talui nei. O le asono le masina fo o ke topa e ato i ele te usanga talu na tupu mai le whaalave, ili ngā te whale ili ngotuai o le manumanui. O ngā runga umasa whaia mo le avese umoswa o kiso maisi vaenga ona mai waa. Ma ave eile i oe ngā te o tuare malo Samoa ma tue whaatangai whaangotanga i lo ngā sami. O si o mia ile ma malepe. Ma whaia i fo i le whai unga o le atatia i lawa le tino le waa malepe i le meolo ongo tuai. Ai o au māti tu o le lo tue whale sa la tau whalia. O lea whaara lave o mā whaia a whianga mo se vai te mi umi o ngā te whale ma wha awa wai. O nā whia la o maua o la tau nu. Wa au māri tua sa talano e sui le jori sila Pasifika, sa la tu whalia. O lo mana na o ini tau i mo a whianga o si o mianga, ma lea veseo le wa amalepe, ma lea au o ta fitoala. Ta wai o le na o ta fitoala wa a whia i lea wa fitauli, ai o salala wat fo isi no tua o ye peo, sa tawa. Ta alonga o wha malo sia re whaia onga Scott Robinson o na suilana kapiteni mo ta alonga amata mo pol Bledsoe Cup i le wale All Blacks mo le Wallabies Australia i le aso atai au le malai Eden Park i Kilani. Scott Barrett o le o mawhaia ta alonga se manu o inon to au ia ari savea o le ia kapiteni no le peuli mo le ta alonga tau tele. O le whaia ina mantanga o le All Blacks i Springboks i Wellington i lua Australia i se matati o ni ai o whaia inai i le Springboks le tala anga o le kapia ni sila. Fast fulu ai se fulu. Sa fesili ngia inisio i ngō longo a mo le All Blacks, i a selele o le te inga le kapteni Barrett. O sa vea o le kapteni lango ia Barrett, o manatu to tere o ia, e te tau na kapteni na le All Blacks, o no le mata ina tele o lante te inga te walatu ilana te alo. O le asana nafi, sa whailo i Robertson i alana au mo le talonga i le aswa taeo. Pila wana sa yele langona Cam Roykant, o tue amate te moe nei li tulanga afa, ia Cortez Ratima, o le afa leo. O le loka ia sao Patrick Dupont, o tue te liu mai fo i mai na manoa sa fiai, ma whirwhilia le au fa leo. Fabian Holland, o tue te liu le au momota alo leo le apangai ma tupo vai, tulanga loka. Lucifer Wente o le atu maulawa ia Simon Parker i tulanga Lucy Mau, sa vea o le te ia le au mari tulanga Lucy sa olotu po le numero fitu, Wallace Titi, i tuor skalamre numero valu. Peter Lakai o whirwhiria le au whale o leo mo lantalonga mo mua le tausanga e kava mo tulanga Lucy, ma ili no fōle o whale o leo. O sui tulanga ia Dublaziz Karifi, o tolopo ese male au atoa. O isi swinga i le leine tua, o le toe taliu mai leo Caleb Clark i le tulanga wingi anga vale, Leroy Kelter, o sifi le isi wingi tomtau, Will Jordan, o se e tua fulpeti, Billy Proctor, o lo tuma o pere ofu numero suma tolu sa o Majori Barrett, o lo nuinga Rieko Ione, o toe tolopo fo i male au atoa, o le aso. Ai o le au Australia o whirwhiria o awhiaim ma Lukan Sala Kai Loto len ikitau ma Joseph au kusa swali le au e momota alo Brandon Baenga Amosa ma Alan Alalatoa i no fōle au whale o leo.
Tano mai to sanga ya faves la was fuono ili to manu manu lava le wallabies ili Malay Eden Park. Saudi Union mo fa ulu ya yo le to Taliwan o le fuso anga telefe filoi de tono pa wa le UFC le si to le vasata semana Australia. O le ala sa mo ya Carlos Ulberg o sa fa ile vao to unga maria ma mo mi kinga lantale ni fuso. E i mama tele atu tu sa to tino ai le tama fuso fa pelengo fe filoi MMA ile o panga mama mafa. O lo ia o ina lava le talonga wa ave nei mana taleni. Al temenei il valu fusu anga so ele mas fai ina ma fa tulanga tolu ile rolangi ile o panga ile ta marsanga la lo tele ali UFC se ava noa se ona ausiina o le sa o le tau le tosul fatu sanga o le atofo mo mo le fatu mtumu au tu le fusu anga tele pe ona ave hai mapanga au tu pe afitawi maleta mai fa lua ona ia lu ina champino rolangi Dominic Reyes ile UFC Perth. O se ava noa o whae ngoa Ulberg, o se miti o taunu. Ma se ava noa foi o noa no ina. Whaalia lona whae a onga ris foi alo sa moe au kilani nei, Eugene Behrman, o Ulberg, o tū le whae toa mo le fusua i le champino no langi. Ma e mo mio no manu malo a ia i le fusuanga. Ina ia manino ma ia le pito i luma le taftulinga, mo le ise fusua i le champini. Whaalia Behrman, ma na mia Ulberg ona fa mau fa lo inga lona manu maloma ia fa manino ile lo langi ma tanga tai fa unga wala ngata tawa ia te ia le ave malesi tama eluina le champini ole lo langi ia tala na le aso se you malona ne manuia le so Silimo ivo tu, amo. Soyana foi le osi, se lava ua e oti, se lembra oli sa pasui le aunga e o mai le na sala. Mole fa chali mai e po a e na te unga fai fa avale so ona vali la mo mutu ai le vali male fa e che le vali le da o me vali le cha se fe so ya no foi le osi se la va o e oti se le na o le sa sui le o mai le na sala so ya no foi le osi se la va o e oti se le na o le sa sui le o mai le na sala. So ina o si o nei tu si e vala au ina ua tumolo atoi nei mo si va rock and roll ai wanga lo ya o le papio Samoa o mo si va le malama so o nu u tu ma la fanga I want my way to say face so fa ma talanga pe why fear si fo i lava o le cha cha se lava ua e oti se le na o sa sui le au mai le na sala so e foi le osi se lava ua e oti se le na o sa sui le au mai le na sala na 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 sei tapa so ina o si o nei tu si e vala au ina ua tumolo atoi nei mo si va rock and roll ai wanga lo ya o le papio Samoa e ua moni o si va le malama o solo inu ui tu malala fanga I want my lo tu sei fai so fa me talanga bea vai fia si va foi lava o le cha cha se lava ua e oti se lembra o le sa sui le au mai le na sala so e foi le osi se lava ua e oti se lembra o le
sa pasui le au mai le masala. Ai olela Ua o mai lo ufa anua noa O ma fau fauna Tupu pea so uma Vai lo utino talu ai oi sunga Se ilonga o leo tina te mawhai Ai tu uia Saulawa o se aso I moa e se tali o nai o pumanako Fitu o le langi se I ta umai Say say tala no amai Ua matole la saule poni sa Ua lilo tu ai o folina Tell se mai ta avale vali Wa ole loa Ina pea isea Ua whainga tai o se fufuanga Oe lava o sia utai mane moni Na o fili ai le whaamaoni Malo utali tonu O laulava sa eri Ai leva me ona umai long keli Fetu o le langi se sa umai Sei Sami say tala no mai Uang tole la saule poni sa Ua lilo tu ai o folina Fetu o le langi say ta mai Se Fofogamua le whiunga ia pese tā puni le rewhainga la Aoauli. E pala pese ua whainga ina ua umailo keli oi. E la kantoi leo la oski band ma le toi langi le mai leo le pese le sa pasui. Ai lo ngai sisu tai toi le fie le meo le sa pasui ia.
O le wale usifulu miru te bute ni le tula e lua i le rivai ngole Aoauli ai Antonu. Ya, o si le fia fo i le tantu. O turu talona au tantu lunga o le polokalame. Le Aoauli Fofogamua i le tulanga. E pere iai le tau fia i leo le toi vai tamai na mai o ni whanau mai Samoa ma le tele o tunu o le langi mō ni usila nei. E se i toi silsila le matanga alwenga. Ya, e mi se le vai a tunu o uma i e pe o na whailo mai le ofisio wheblanga inga New Zealand. I tūla whono e ai ai ai, i ala saunga le mū, ea o alo ma whanau e vain tamai na mai lo tātou o turu i Samoa, mai sia turu o lang. O le sola, le ena sauno i ai le sunga le stala, ea po le ofisio sili leo le matanga alwenga o whapisidonga i tono le tātou o turu o le sunga i a papali i John Taima. Le langi usi mai ai lau mai mo, i a malau silisila ni vaengo le Aoauli. Patalo fatu i le paia mai mamalu o seo tātou o tunuu i ona tūlanga whaalupe amata mai lava i ona ao se ia pa i ona iu wow, pa ia lava ma mamalu o Samoa ia ua taoto au se alao nunga tuia whaatini o tausala le ngafa taulimaina i se mātou whaatalanga e mātou whaatalofa o mātou whaafelo i atu le nei tūla o le Aouli le astroile nei, i Samoa nei, e pe ona tusa o atuai le nei whaatalanoanga, ia mai tātou tangaluenga o whaamsinonga i muninu nei, ia mātou whaatalo whaatu i le swafa manumalo Yesu Keriso, so i fua manuia, ma le langi o ma i loutou pa ia, ma o loutou mamalu. Ai ole a whangatonu loa le malama ma vitonu le fia maina tusa ai ma le nei whasisilanga tāua. E a wafo i le nofo si le fia o si o tātou o tunu. E le o toi pō ma le i le tūlanga ua taoto ai nei i a te tasi o swinga o le tūla fono o vai ngā tama le malo New Zealand. E pei o na pasi aina i tono New Zealand i le aso skulfito se tema. Ia mata whaamaruina mai ai le aso sfulu valo se tema o le tausanga nei lava. O le nei swinga o le tula fono o vai ngā tama New Zealand ua suia ai le whaiuku sfulu fitu. O le tula fono o vai ngā tama New Zealand tasiva lima lea ua leto e angaba ma ua leto e talia ina ai se tala sanga a se whanau na whapea o na talia atu le vai ngā tama e ni mātua o lo o alala ma o lo umia i a resitseni po pepa no fumau i New Zealand. Ua le mwhai ai o na toi anga waa pe toi talia ina lea a whanau na mai tamai nātu. O na toi tā sanga i se sitiseni i a po se pepa no fumau i New Zealand e ta wala mai mātua o lo i New Zealand na mai tamai nātu. Peo no tau si le fia o le tula fono tuai a New Zealand sa iai, sa whapea o na talia. O na a mai aloa o na whaile vai ngā tamai nei Samoa, ma ua whaamaunia atu fo i le tātou whaamsinonga i Samoa nei, i o na ngā aloa lea o whanau nei, e whapea o na tarsanga i sitiseni po pepa nofo mau, e mawhai ai o na lala manonofo ai New Zealand, e ta wala mai mātua, sa whapea o na vai tamai nātu nei whanau. I le tūla fono la pe o na ta ua na pasia e le malo New Zealand i le aso sulfitu o se tema. O le tausanga nei ma amata whaamaruina mai i le aso sulvalo se tema. O le tausanga nei lava ua le toe anga waa ai nei whanau o na toe tāra sanga ini sitiseni i a poni pepa no fumau i a i tutonu o le malo New Zealand. Ia e manatu o se swinga o le nei tūla fono ia ua whate ia e fōi le tōtele o le mamalu o se o tātou o tunuu. Ia me se lava le ngata o mātua o lo alala ma papa au i Samoa nei o lo o ta oto nei whaamsinonga la tō tārsanga mo le vai ngā tama. Ia po lo fuafua e whaini vai ngā tama. Ia me se ai o mātua o lo anala i New Zealand o lo fuafua e tārsanga ina ni vai ngā tama. Ia o le tūlanga le nā ua ta oto ai le tūla fono le malo New Zealand. Ua le to ia ngā ai na ia tātou whanau. E ta lia atu e le tātou whaamsinonga o ainga i Samoa nei.
o le toe tāsanga i citizeni po ni pepa nofo mau e alala ma papa awa e New Zealand. Ia, o le upua le atunuu e le falala fua le niu, ma e le le teitei a ngai New Zealand e whai swinga leo i le latu tū la fono. Ia ono e iai fo i mea tupu e le nā male la ina i lo tō pa ia ma lo tō mamalu. O le upumoni, o le wha moemoenga lava i lalo le tātou tū la fono vai ngā tama e alai o na a talia e le tātou whaamsinonga le vai tama ina atu o tātou whanau i mātua o lo o alala i New Zealand po isi atunu o le tūlanga e wa aile tū la fono i le manuia o le tamaititi o le awai tamaina. E le wa aile tū la fono i se manuia o ni mātua o le awai tamaina atuai ia po le manuia fo i o sosesi lava. Pau lava le me wa aile tū la fono o le manuia o le tamaititi ua fuafua e vai tama. Peitai ua maua i ni lipoti mai le malo New Zealand e tauala mai tanga luenga o whanau po le oranga tamariki tono New Zealand. Ua totele whanau a Samoa o lo i lalo nei le vavainga ale tanga luenga o whanau tono New Zealand. O lea tūlanga ua maitawina ia nisi o whanau sa vai tamaina atu i Samoa e ainga i New Zealand. Ua whaatino ai ni sa wanga. Ua sawaina i lātou, ma ua haafia ai no lātou soifua mo lātou wola i tono New Zealand. Ma o nisi o nei sa wanga o ni sa wanga matanga mai o le ale mwhai o no tō lau i nātua. Ua whaisi umi o tūlai mai le whaafita uli le tono New Zealand. Ma o maitawina fo'i e le malo New Zealand, le whaatuputupula ia o lea whaafita uli tono New Zealand. Ma o le ala lea ua manatu ai le malo New Zealand, ua tatau ana whai se tapu, ma tau fia le tu mau. Ia lea tūlanga mo le tariaina o sitseni o tamite vai tamatu i tono New Zealand. Ai se i whai se fofo i le whaafita uli ua tūlai mai. Me aona si a fia se o tātou atu nuu. E le na o Samoa o lo a fia swinga lea o tūla fono New Zealand. O lo a fia i fo isi atu nuu o le Pasifika, ma isi atu nuu o le lalolangi o lo whapea o na vai tamaina atu a la tau whanau i to tonu o New Zealand. Ma o lea la swinga e pe o no tā ua ia e pe foi ona o whaino atu mo le silfia se o tātou atunu o le mafuanga le nā. Ua ngai ai le malo New Zealand ma whai swinga le atu la fono ma o le nei swinga o se swinga le atu mau. A o lo tamu whai le malo New Zealand ina ia wha mautu le lātou tū la fono ia ta oto ai langa tonu le tūlanga i whanau e vai tamaina atu to tono New Zealand o le anganga mawalunga ia malu pui puia whanau. O ua nei to e tūla i mai le tūlanga o lo mai tawina le sawaina o nai whanau e i lātou o lo vai tamaina atu. O le upomoni, ma atu le whaafonga anga si o tātou atunu e le o a fia uma i a ainga ma tua o lo vai tamaina atu whanau mai Samoa nei. E le o a fia uma i lātou i le nei tūlanga. Petai, ia e ang tonu lava ia i lātou i mātua o lo whaatinoina, ma sa whaatinoina ia tūlanga. Ia lea wa fia ai, ia malelau tele o si o tātou atunuu. Ia o lo iai, ia le wha moe moe, e whaatino lea tūlanga. O leisi wai tūlanga e aona si le fia si o tātou atunuu. E le o le wha moe moe lea o le tūla fono vai ngā tama si o tātou atunuu. E whaise vai ngā tama ina ia mau ai se sitiseni po se pepa nofo mau e New Zealand po se isi atunu. E le o le wha moe moe na o le tātou tūla fono. O le wha moe moe o le tūla fono e leina wha tino vai ngā tama mole manuia o whanau. Ina ua le mawhai e mātua sa soifua maola mai ai whanau le lalolangi nei. Ono lātou wha wawina le tausinga o whanau. Le ala na lai o na whaide tū la fono leha ina ia mawhai ai o na tu ina atu whanau e whaawau o na tausi e nisi mātua ua fuafua e vai tama ina atu ai a wā le lumanai manuia
o whanau. Ai li whaia se tātou tūlafono vai ngā tama, e whaia ni whai ngā sitiseni, o ni whai ngā pepa no whomau. Au le tūlanga na o le whaatino e le teiminei, mai le nā ma le laina o loo si la fia, e le toa tele o le paia ma le mamalu o si o tātou watunu. Mai pangā lea, o lea ua a fia le lau tele o si o tātou watunu, ia ono nisi to i titi o le tātou watunu. O ese le wha moe moe, na wha tau tō ai an lātou tālasanga, na au mai lumo le wha msinonga Samoa, ma wha pēr mai an lātou wha mtalanga ma lātou tau tinonga, o le au lātou tausi, ma le wha maoni i wha nau nei, pe a maea o na liliu wha le tūla whono. Pe ta iane wa le o lea, a o ese le tūlanga ua whai wha nau, ua sawa aina, ma ua o i lava i nisi tūlanga, o atu nei whanau i le tanga luenga o whanau tono New Zealand ua tālasanga mo se sosoani mo i la tau. Ma o nisio nei whanau o lo i lalo nei le wawainga a le tanga luenga o whanau tono New Zealand. Mo si le fia foi e lo tau pa ia. O nisio whanau o lea o toi whafoi mai Samoa nei. O lea o toi whafoi mai Samoa nei i o la tau mātua moni. Ina ua lem whai lava o na maua se toa file mu o nei whanau tono New Zealand. Ma o lea la ua iai nisi o whanau o toi whafoi mai, ma o lo iai foi nisi o whanau o fua e whafoi mai ia ele i maea le nei tausanga. O le fisilia tula i mai, o le ala se whainga, a le malo Samoa ma le malo New Zealand, e ala i le whawhita auli o ua tula i mai. E ui e le na o Samoa o lo a fia. Mo le fia e le tātou watunu o lo whai nei ni whetu na inga le tātou mtanga luenga o whaamsinonga. Ia whaatasi iai ma le mtanga luenga o whanau tono New Zealand po o rangata mariki. E whai se mali lienga whaavao malo a le malo Samoa ma le malo New Zealand. Ta wala atu le mtanga luenga o whaamsinonga Samoa ma le mtanga luenga o whanau tono New Zealand e whai eise mālienga ina ia whaapea o na whaamausali ma whaamautu ai mai ngā tama ma ia mauti noa o vai ngā tama ua whaatino atu ina i Samoa mo le fuafuanga e a ngai New Zealand ua malu puipuia i lātou. O le upe fia whaamawhaina i le i whetuna inga o lo whainei ia malu puipuia whanau. Ia aua nei toi tūlai mai ni sa wanga o lo whaatino, sa whaatino, ma o lo whaatino pēr i terminei i whanau a Samoa o lo vaitamai nā tono New Zealand. Ma o le mautu ai o lea whetuna inga, ma sainia ai se maarienga i le vao Samoa ma New Zealand, o na mawhai ai la ia o na toi talia e le malo New Zealand, o na toi anga waa whanau e vaitamai nā atu mai Samoa nei tono New Zealand, e tālasanga i sitiseni ma pepa nofo mau e mawhai ai o na alala ma nofo mau ai tono New Zealand. Ma o o whai aftu na inga e terminei e le nā malelaina na amataria mai lava i le amatanga o le nei tausanga aftu na inga o lo tau wha mautu ina ia mauti noa le ngata o le tātou watunu ta wala atu le tātou wha msinonga a o New Zealand foi ta wala atu foi i le mtanga ruenga o lo fito tonu iai whanau. Ia mauti noa ua saunga le mu whanau o le afuafua e li liwatu ma vaitama ina atu tono New Zealand. Ma o le ala whainga o lo tau whai ai terminei ma o lo iai le wha moe moe o no tino mai se maarienga ia e le imaea le nei tausanga. O le tino mai o lea maarienga e ono to e mau ai se avanoa mo whanau a Samoa e vaitama ina atu tono New Zealand e mawhai ai o na tālasanga mo sitiseni ma pepa nofo mau e ta wala atu i mātua o lo alala ma sitiseni tono New Zealand e nofo mau ai. Au tāua foi le tātou whaatalanoanga ma se leo foi o le tātou mtanga ruenga o whailo atu mo silifia so tātou atunu. Le tāua o le nei ma tāupu. O le mea mua o mātua na soifua mai ai nei whanau i le lalolangi. E le ai a mo o i liwa waa. I le pule a le matua i lana whanau na soifua maola mai ai le nei lalolangi. Ai o le mātou tua lalo ma le tautau le mau
ia fai le fai unga sao i le tō whapoto a mātua. Ai le i li wina atua whanau e a vea ma whanau a isi. E ese mai mātua na soifua ma ola mai ai whanau le lalo langi nei. E ono whai atu o le whai unga mātua e ona ina whanau sa soifua mai i le lalo langi nei. Wa o le taimi lava e ta lia ai e le whamasinonga se talo sanga e vai tama ese ina mai ai whanau mai mātua moni sa soifua ma ola mai ai le lalo langi nei. E a watu loa le polo inga le whamasinonga o whamaonia le talo sanga le to iai loa ma se hai ia a mātua moni i a nātou whanau. A o se e atu lea ai ia i mātua ua li liwa tuai whanau. O le mea lina e a ngā fōi e toi whamanatu ma toi whakupula. Ia tātou mātua o lo alala i Samoa nei, o lo iai pēr whamoe moe e vai tamai nā tuai whanau. O leo pumoni, o tutonu lava o tāsanga, ma o vaenga e sila sila iai le whamasinonga e ono mawhai o na talia ai se tāsanga o le manuia o whanau. Best interest of a child. O I e wha mai ai, e wha unga le whamsinonga. Le alu winga o le mea, o le luma nai manuia o le tamaititi, ua fuafua e vai tamaina. E le wanga i tū la fono e vai tama whanau e manuia ai sesi, ne ai se tūlanga wha pena tono le tātou tū la fono. O le manuia o whanau o lo anga i e tū la fono. E o morsi le fia la si o tātou watunu, o le teimi nei, i le tātou lava whamasinonga i Samoa, e leo tāo fia tāo sanga e tu ina mai. E tu ina mai mō vai ngā tama. E leo tāo fia le tūlanga lea. Ai paule nā, mō mātua lava ia i tutono New Zealand, le fuafua e vai tama atu ni whanau mai a inga i Samoa nei. E mawhai o na whaanga i oi pēr tātou whamasinonga i Samoa nei. Ai le mawhai o na toi talia ina, e le malo New Zealand, o na talia se tāsanga mō le sitseni ia po le pepa no fomau e tono New Zealand. A whai fo ia o mai le tāsanga i te minei, a leu whamamalu tū la fono New Zealand mai le asa sulvalu o setema, lu orua lima. Ai alu to e talia ia whanau mai Samoa nei, e le malo New Zealand tāsanga mō sitseni ma pepa no fomau, e le whapea la o le atalia i ma tāsanga, na whapeo na tu ina mai tu tonu o le piriota lea matalia ato le tātou whamsinonga. Lona winga la e au na sila sila tu toa ma whai le whaiunga tonu ma sao i le teimi nei. E peo no whai atu, o lo tau whai tātou tanga ruenga o whamsinonga, e whatasi e ma le ofisio le loia silin tanga ruenga o tina ma le tanga ruenga o vai whafo. A le tātou atu no e whai se wheuta na inga le lei ma le maloni sila ina ia ta oto i langa tonu, ma ia awane ia afia. A afia i peso tātou atunu ona o lea tūlanga. Ma o le whamoe moe, ina ia whapeo na tino mai, ai le maea le nei tausanga. Ia o se whasisilanga le nā lea ua forsia atu mo le sila fia so tātou atunu. Ai mese lava ia a inga ma whanau, ia o loo a afia i tūlanga lea. Mo tātou tārsanga lava ia na talia ato le tātou whamsinonga a Samoa e le ia wia la susurbalu se tema. Le la lava e talia e New Zealand o na whaanga i oia la tō tārsanga mo pepano fomau ia matulanga whapena. Au tārsanga na talia i luma mai o la susurbalu se tema e le o tō talia ina le malo New Zealand o na tārsanga mo ni pepano fomau mani sitiseni. Ia wa vea fwili nei ama no ta ua, ia e mātou te whamarurua tu fo isi o tātou atu no. O le asa au tau sila mai tūlanga wo e nei tau, ia e le ai e do sisi lava tūlanga na whai e le swinga lea, o le tūla fona ni sila mo se taimi le tū mau, se i whai se fofo, i le whawhi tauli wa tūlai mai, ma o loo wha wau ina pēra o le tūlai mai. Au se tua lalo fo i lea al tātou tanga ruenga mai Samoa nei i mātua o loo alala ma papa au i New Zealand wa mai tamaina tua inisi o whanau.
e le a fia lava i se mātou whaamtalanga, mātua, ma whanau, o lo solonga le lei, ma ua manuia. Mai le tau mate, to tele whanau o vai tamaina atu i New Zealand, ua hiu ma le manuia a onga, ua whai ngā ruenga, ma lo manuia ma solonga le lei, no lātou soifua ma le olai tono New Zealand. E momoli atu ai le angango le whaafitai. Ona o le ave ia i pēa o le tūlanga le lei. Ai mō mātua ma ainga o lo whaia pēa le tūlanga. O le saua aina o whanau, e pēo na vai tamaina atu, mai ainga i Samoa nei. O le mātou tu alalo, ma le tautau le mau, whaamole mole. A whai o whai le nei taimu, tuu nei loa. Tuu nei loa. E le le tūlanga. Le ala o whai. Le ala o tūlai mai ai, le a whianga le o tūlai mai. O le mātou tatalo le nā. Mai, peo no tō sirifia. O nisi o mātua na whaatino ina sauanga nei. O lau o mōlia i le tūla fono a New Zealand. Mai le alo le tūla fono o New Zealand. E whai ni whaasalanga tala whea ngai. Mō mātua, mai la tō nei. O loo, ma sa sawaina, whanau a Samoa. Ia o le tūlanga le nā, ma le mātou tua lalo, ma le tautau le mau, ma le mātou whaamarurunga i la paia ma le malu si o tātou atunu. O lo maua mai le nei whaasirisilanga. Mai o le awha pia lava o na tuina atu, ia ni whaamtalanga ua le ngai pia o nei mta upu lumana. E mese ai a mātou whetuna inga ma le mtanga luenga o whanau tono New Zealand. Na awha pia lava o na whai ma whaino atu. Mo le sirafia paia ma le mamalo si o tātou atunu. Ia o se mātou whaamtalanga le nei Aouli, alo whangia le atua, ia le whai ungo le nei aso i ngā ruenga o totoe, me se foi le tātou wanga i atu i le whai ungo le nei mai aso. Ia alo whangia pēr tātou tamau le langi, ma pui pui lo tō sui fua ma so mātou ola. Ia wapea foi o na tātou maua pēr le fia ma le manuia, ma le tātou tamau le langi a wana whaamanuanga i runga i a te tātou. Le mātou whaamtalanga lea, ma lo mātou whaalo le tele, whai foi weise mātou upu o tau la ulu, i lau tau whaafonga, ma ua le tau ai lau tau silsila. Wha mole mole, te whaafo i mai, so mātou vai vai. Ai me o manu nei, i o mātou whaasoi fua tuai mai burinu nei, i a manu tele nei aso toi whaafutai. O mana o mie oe po se isi alo a inga se fisoso ani tau whemalanga inga moni usila. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, i mata au pu tau whemalanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le matou Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Avia maua sosa, omega ka, ianga lowi moa, omega ka, sabale tau mofie, omega ka, fili mai loile omega ka. Omega Cars, lua selau Kepetis Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne, omega ka, umalole keisile omega ka. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la ta mai lea sa whapitoa mo le whanau. Ua amata foi o na ta pena matua ma pese. Sa maiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese. O le loto a ta maiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaailonga whaapitoa. Ua lava le tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o kitopa i le se fulu i le tae au. Afal se fulu lua o le a whai ai le launga tongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua sfulu lua o se tema lua afe lua lima.
Matuai o le tala lena, te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota I mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi 5 tolu. Ia mania o tō mātua, whapea au auna e tua, ai ora mātou e whanau soifua. Resitala nei loa I le aonga o le International Travel College, e mawai lau Aviation and Tourism Certificate, e amata ia Novema po le tausanga fau, e mawhaio nei aonga mai le fale. Asiasiane I le itc.co.nz, be vala au mai I le o val selau, valuana valu fitu fa fitu, e te resitala ai, a wāsa o mana I manuia. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Semana onga osio watali tinga lo valeta ungata malele la baole fa asa otele ma fa asa ua ona ole moni olo ua lofa ina ia le ola fa lo la ufa na wia so Tati ale la umaua ola ngalulu e male fau fau tua e whanau ia whaauta uta tamamai ia lo whamale whaatua tua. Fofogamua o le tupitoi ngā pahina wele le rivang o le Aoauli ma le pese ua whaingo ina whanau
tua e vai tu i foi o tato polkala me fanga solo le di foi vai nga le so ina wo toi se fulu mi du tona ta le le tu la tol wa darling tu line tol ona e fa fonga voi le se fa proponga o tato telefone e la ngana Samoa e le mata un po pe o sa no ye ya le fionga i le officiali o le matanga wenga le o fa sidonga Samoa le sunga ya pale i John Taimalalangi le Aoauli nei o ile sa o ile mo wanga ngana fo ile ya le unga e tau sisi ai tinga i na ile tingi ya nisi levo matua le vai tabaina mai whanau e sa waina whanau to tonu o New Zealand a le la poloka tu i loa po lewa poloka i loa ya male toi mawhaiona wha tino lea ngā yoinga mai Samoa e anga i mai ei whanau i New Zealand rei a tonu ele o ting mo mo le wa a wina atu ile mata upule mo le sila fia mala fa funga anga fo ia le tatu o tru ai o se fa no anga fo ilele ona ole a wala sa fa fingo fia i ona vai tamaina mai fana pe o se ava noa fa auro mo alo ma fana anai o tatu ai ngai Samoa o lai ai le potential o lai ai le tulanga fo ilele e mawhai ai ona suia lona o langa po o lātou o langa. Maua le awhanoa ia onga i te tonu o New Zealand ina ia au sia isi o langa manuia. Ma mawhai e ona toe whesosoni atu ina i o lātou a inga i Samoa. Ia e pangale, wale o ngā tasi le futia male umele. Ia wale o ngā tasi fo i fuanga ia ma moi mitinga. Manga i o inga e pe ona whaatino a whaatiroina i te tonu o nei e turu. E pe ona whai atu ele vai aso len se invai atu nei polo vai aso ele nei tā. A e sila fia se matua o loo whai a whape nasa na tamai le teimule nei ai o ni tamai teo lena vai tamai na mai. Sele. Se o tangata tonu anai au ngā i tato whare pui pui lei. A wā e leo le fina ngalo nao le ari. Ia mai leo se me fui nai te tau ona tupu. O le ale me le tau ona tupu. E le te tau ona e whaoa le tusi fo lau. O mo meo bank cards, cards hui ale ATM, e le te tau i lalo le tū la fono, pe a whai, o naua i eini tu stupe a whanau ia, le sa vai tama ina mai, o na e a vea wha malo si ala tu mea tō tino na, wa le whambali tū la fono, a misi lava me neo tus whalau, e le se mea tō tino lau sunga, tū sa lava pe fia a whelau tupe, le na wha ngai yoi mai ai i a pepa mai Samoa. E papa i mai loi le tūla fono New Zealand. E le o le mea nei patino le malo New Zealand. Le mea leo le tūs folau. A tatu tala noa i mei o tupe. Ia, a whaia o lai sau le tupe i le tamaititi. Ia o le kupe angar ka me kiki rako. A whai fo lau o whai ngā luenga ni whanau. Sa vai tama mai e mātua i tono New Zealand. A o nei te whaoa wha mā losi. O ele matua le no nofo ai nei whanau. O makua i au leo fua. Eoi. Ia, atonu e sa o i lisi tu. A wai o leo langa ia whaapapala. E atolo sifuru walu tau sanga o le tamaititi. Wata tauna tu tongi le mena ino fwai. Eoi. A wai le sau fua le sau le kise ngai o lai. E leo la fua vorika ko inka ngiki ngai kongor fani. E ta tau maono mea. Ona tu tongi sina seleni. E fisoswani i e tātou pili il fani. Ia o le matua fui leo le tamaititi. O le ko anga fui ngai aikeli. Ia male whai tanga mea, e ta tau mahalanga ta tau wai, o na totongi sina se leni, e ina i le whale. Ai le whaapea o whaapea mai le tūla fono, e pule sa o loko ai o ele makua, po o ele tamā, po o ele tina, le sa vai tama ina mai whanau nei, i o langa o nei whanau ia, e le eise mea whaapena. A whai o lewa maua mi sa mua wha mau monga i e tō te le ia whanau ia na vai tama mai lewa i o i leo ranga tamariki. Ka lo whai. Talo fai i awa noa. Talo fai i o langa o nei ni whana. A umai whongeila wa leise se mwhina wa aia lewa tau fia le mea i a le awa noa lea mai Samoa i nei New Zealand. Koe whaafo i le i Samoa. Ia ne nofo le mea mawhauwhau. Olo. Talo fai nei ni whana uma awa noa. Lea sa tu i nā tu iai. Ai pangale. Ua wha le au ngā ina tātou mātua. Ona o le nau tele le mele o le oa. I le mele o le fia pule i tupe a tamaiti. Ai le o ala ngā tutu sa male tū la fono le tātou te o lai. Te tonu o nei e tunu.
E fa pe foi tanto i Australia. Oi. Talo sia wa le fa mi o lo ta fia mo sina taimi. E le vale o New Zealand ma Samoa. Le vai ta mai na mai le fana. Ai e mani o me le fai le tibini. Se i fa ma fa mai e se fa tonunga le tula fono. A fa ape maua ma fa maunia le tama ma le tina. Ia wa kaulo finga e se no molo o sik singi da ko. A filo o ie Samoa. A wa le mena le tup. Ua fai fa afia, ua le lua le koru le fa, a ua fai so. Ia e sa wilunga o tātou li poti. Ia tate fa pia se le se makua. Tate ufu. E tate ufu manuti mamoia lo toloto. Langa o kai kafu o kai fifanga. E o tafa longa o tutu inga li poti fa pia, e mua mai luma. E o fa mai, e o le skaka nga e fai ala meanga. O le au nga le. Tari. Aua nei a fia fu matangi i se fa matalanga. Alanga wo o mai kia uri poki fa penga. Ole, au fa pe soli. Ole a fa feanga e ko mai lunga pole la ama e la unga mai leri i. Anga ki sa wai na fana. Yo. E tanto no volta mo tanto ma nga fanga fole le ia. Aua i te fai ale mea. E te le mana e fai mele stangan tayante. Oi. E mi se lava dai mende i fana. O isi fa mtalanga wo o mai, fa mai. O la o le fa nga mo i ka ma lo ma le fingi. O fai mai ala ko ka vale. Ai fai lunga o ngo nei tamiti e fto a fai nga lueng. Le vana tonu mai samo. Tau le kano fai. Ole, e fa nga ko fai nga me le yanga va penga. O le tau fa ma vai nga le fai samo. A le popole o lua makua. Ka kia mai a ki ma ua. A ye fo ngi me ko kupu le a longo mai o lu. Wanga ko nga mea le anga va pena. O le mana ia nao le tau finga le tau fie le tembilide. Talo sia. Ia makua i mamafa le sala. E makua i faa sala i le matua. I le anga i antu i luma. E na te vai tama i na mai whanau. Ai toe a apa hantu iai. E le ngantau le whai au ni a inga wha maa losi. O le pūlea wha maa losi lea o ala tau tupe. Ia mara wha ngā hai na lea o ala tau i ngoa. E a mai ei kuang me i ongi ka vale me fai me ingi long ngi me fa penga. E leo le fina ngano nao le eri. A wale me ngā le pepe se ka ko fa mai. Ka ko wo e fai le fina ngano le. Ai kausano mua fui a ka ko. Le fai o me i au fai ngā. E ma kua ingo i ei le eri. E a peo no fan tu stimio so la wala vane ia fia fu matang. Masano o le iwa sul pasene po le iwa sul montu pasene. O mātua le vai tamaina mai whana. O la wai umalamanuia. O la ua mawhaina sosoni na whanau i ainga i Samoa. Ai masano a tonu o se lima ia karusi au nge i 5%. Masano pe wha pe tolu pasene pe lua pasene. O le wha a le tonu. Ma o le lai tupu mai il pe whele. Ia leu tau fia i le avano. Ai talusia ia makua i wha ma mafa. Lua vaenga wha mafa i. Ma mafa i mātua na vai tamaina mai whanau. Toi ma mafa i whanau. Le vai tamaina mai. Awa o lesi nai tu o le tupe. Vai tama mai e nei mātua i nei New Zealand whanau mai Samoa. Ia male manatu fo i lele. O le a ngelu le mele a mai. Nganga ka ungu mai a inge. Sole. Ba ia kunga. Sole. Ele ia li el makua ke le au New Zealand. Ia na te iala ia lea. Walu faile mea sa le te tau na fai. E tau fo i lahi mātua i na vai tama i na mai. O na tuu iei le avanoa i le tūla fono. E wha apea mai iei mātua nā. Wha mole ale ofisio whemalanga i ngā New Zealand ma le wha amsidonga. E mātou te leo toe māno na awai. Ai pe ma whainu toe wha fo i Samoa. O le whainga ngā kūla fonga i ka kaunga iei. Ina ia halu warka ngaka iei. E kausi langa ia whanga. A iei fo le wha ale tonu. Toe wha fo i le leiai o le mena sa wai. A wā o le mena le wa tupu ai nei le tele o le vevesi tono nia turu. O ngō leo mai markua i ngā mio fo i le. E le māsangi ia isi a inga. Ai a sa warka mai kiki ia e usi tai o na mātua. E o mai fo inge. E usi kai fo. Ai a sa umakua ula vale a ua wole isa me mwhai. Ia nā pauna me mo. Ngā maua la vango le weekend. O le alua kunga ngā ere koe o mai isi a inga. Ia ale ua fiafe tupele na talo sia. O le aso tila fa penal tu la fono leo le vai tamaina o whanda. A wha ale kongu fai so la mior kama kiki renga vai kama mai. Wha aki e ki e rewa alele
avi o la kwai e fa sa nga I mo na matua ia nga fa yele o se la ko mo fa lo mo fa se la ko ka e wole fa ti nga I nai fu I stangata ma wole fa mai mau ko I fu ma kupe New Zealand le nga o tupe New Zealand o tupe o ma o tato tangata tongi la fonga ai a sa ula ka fu le o le fo kwa ngo fu ma ai sa mai mau ko I ka ko kupe ales nga sorry o tu la fon o la me ko fai ni fa fo alu Samoa ko so nga banga alu vai fa lena yo na matua e a isi kai mi Samoa le lumanga ia nga fuko ko ku le ye o le no ai ale e si le malo lo le ye Samoa o le o mi fuingi ia male ku mo I fo lo pe ko I fo o tanto E whatalo whātu I lau whaafonga angale nei tū la o le Aoauli, a lo mai as whaapoponga le nei o tātou talafo mai lo Radio Samoa. Wāloa ia ma uasuaina le ele mo se tasio ngā luenga le vaenga o puipuinga, le Defence Force e tu sae ma le fausia lea o ni fale mo ainga I lātou, o lo ngalo lue la lole nei au nanga. I se pepo whamtalanga mai le vaenga o puipuinga na whamanino ai, o le nei wha moe moe se ngā luenga o pito I te lelea, talo mai le tau sangata si iwa varu se fulu. O le aso lua o le nei vai aso sa whaatino ai se sauni ngā loa ia, e amata whaatau tai ai le nei ngā luenga. O sui o le vaenga o puipuinga ma paanga o mo o lo ngā rue whaatasi mo le nei ngā luenga tele, na sua ina le pala po le ele, e whai mapine o le wha moe moe o whai ngoino le Linton Homes for Families Project. E ono se lau miliona ta la New Zealand le tau o le nei ngā luenga, ma o le asui ai le tele o whale tuwai a nei tangata military, ma le puipuinga ua au tau sanga ele I toi wha ale leia. Whamauino le nei wha moe moe o le amawaini whale fau e valu in Linton, 5 whale balls mo le Royal New Zealand Air Force, se fulu I Burnham Camp I Canterbury, ma le ono su tasi to tono au kilani le Bayswater. I pe ona fausia e ala I se whaingapa anga ma le ngāti fatua o rake. Whamanino fo I whamtalanga e 5 se fulfale o lo fau e fausia mo le tu a Waiuru, ma le tele o isi ngā luenga mati na e o fale I le nei tau sanga. Ta ua o tau mawhainga nei e tali atu le I tūlanga whaale tonu ua iai fale o lo au mawai nei tangata o lo tautua I le malo e ala le nei au nanga. E silia ma le se lau toru se fulu sui o le vaenga o puipuinga ma le vaenga awa New Zealand. Wa nga I atu e awai se po kalame whaale awa onga I le atu Asia po le Southeast Asia. O le po kalame o whaingoino le exercise Barsama 525. O se por kalame tu whaatasi tau military, e pei ona iai I lalo le malienga ua ta o le 5 Power Defence Arrangements. O se por kalame ua leva ona whaatatia mai, ma whaatau taia I le vāo atunu e 5 e au fiei au Setalia, Malaysia, Singapore, le malo tele o Peritania, ma New Zealand nei. E tu sae ma nei po kalame whalea o ngolo o au fiei ngā luenga tau I puipuinga I lungo le interneti, cyber defense, o vaenga visosoani atu I awhianga o tangata soifua, po le humanitarian aid, o ngai oinga e tali atu I whaalawila whaafosei po le disaster relief, ma nisi o vaenga tau I awhianga I wa amolu po anti-submarine warfare. O nisi o a seta mato mai whaapitolo o whaongaina e mai le Royal New Zealand Navies, Aotearoa, o le vaenga o ta o le UK's Carrier Strike Group, ma le Australian F-35A fighters jet. Ta ua le Lieutenant Colonel po le Lieutenant Colonel Matthew Singleton, o leo lo ta ia le au malanga mai New Zealand, le ta ua tele o le nei po kalame. Ai mai se o le ngalulue whaatasi ai o sui a wai mo le tele o whaafita au li e ono alia e mai. E le ngata I lea, a ia maua le whetali tonua I o atunu nei e 5, I taimi e whaatino ai ngaluenga. Inisi o tala, e le tau whaailo le whaamanatuina pea I lea tau sanga ma lea tau sanga o le aso e manatuai le tau tua o malo le malo I New Zealand ma atunu o le Pasifika. Le vaenga o ta ua o le Police Remembrance Day. E pe ona whaamanatuina I le aso luasfuruiva o Setema I tau sanga uma. Ma o se aso e pati ai le tau tua matavela a le whaitau wafe o leo I New Zealand au se talia ma le atu Pasifika. Ai mese e manatua ai e ua whailangi fōlaunga, ma e na maliliu au iai lungo ngā luenga.
O lea so whaapitoe au fiai I lātou o leo ma I lātou o savili o lo ngalulu e puna wai I le nei au nanga. Mō le tausanga nei lua o lua lima o leo o whaalawilo mai le whaatino ai o se sauninga whaapitoa. Ma o le a whaasalalawina tu sa o mai I lunga o penga tawhailangi le Facebook a le ofisa o leo le New Zealand Police ma le itu lau o le Police Museum. Whamawina o le 5 minute I le itu la sumartasi o le a whaasalalau tu sa o mai ai po kalame mo le aso whaapitoa taua I le aso ngafua. Manatu le au nanga o se whainga lea ina ia maua ai le lau tele, le awanoa e au wai whaatasi ai le sauninga e ala ia wala ofiso ta inga. Mai tala mulmuli, ua whaamaonia mai nei le whaatau atu wai le Auckland Film Studios inisio tangata I longa o atati whangai New Zealand nei ma Hawaii, o I lau tau e awhiai o Cliff Curtis, Taika Waititi, ma Jason Momoa. O le nei whale po o studio e whaamawina e ona ina le laulau wafono au kilani le Auckland Council. Talo mai le tausanga lua afe ma le lua, ma ua tele atati whanga ua whaonga ai le nei studio po le nei whale e awhiai le ata o Zina, Avatar, ma le ata o le Minecraft movie. Ta ua I reporti ma le New Zealand Herald na amata o na sa ili le laulau wafono po le council, nisi e mawhai o na whaatawina atu ai le nei whale, talo mai le tausanga lua o lua. Ma le anganga ina ia pūlea ma ave ai e se tangata. Ma mau ai se si itanga le tamau aingo le atunu I le fuafuanga, pe tusa le ma le tasi 15 piliona. Whamawina na restalaina I le Leo Curtis le lua o company o le Auckland Film Studios GP Limited ma le Ariki Group Limited. I le amatanga o le masina le nei o se tema, e pei ua whaailo mai ele le lata lava o na mae au na whaatino whiutanga inga. E ui ele I maua se whaamtalanga tonu I mata upo tu sai ma se leni o lo whetu nai ai lea fuafuanga. Pei tai o lea uwhamaonia mai a Wayne Brown o lea ua iai nei se malienga. Ma ua whailo ai tu ainga mata upo e ta ua tele le pule aina e tangata anu I tono o New Zealand fale na I lo o nisi mai tua. Ta awa nisi o whaamtalanga o le nei fuafuanga o le atele lava le avano mo tangata anu o New Zealand. E atia e ai le nei tu o ngā luenga tau whai atati whanga. E whaamatatalai fo I tala o tangata nuu o le atu nuu, mai ono te lea I lava ava noa whaava malo e mapuna mai ai. Mō tātou talafona mo le nei tūla o le Aoauli whaaftai whaafunga mai, tau whaasau. O le wā whitu mala whamiru tau tēne le tulai tolo le rawa e whaafunga I se whaapunga rao tātou tala e le ngata Samoa e peo na funga rātou mun tāperina le whionga ia le unua ia li ai Aisha Hoods o le vahengo telefou. Lātou mausisi whaapunga I le rawa I sfau e pēr tātou uli le lofa blanga le o le tua. A le venga le tātou tala o le taulanga ia tula poana nei ma le whainga o le riva iaso mo au kilani atu ai fo I ma Samoa. Langa ia tūru poana nei o le whamai e ono iai nei uanga e oro te ulu vāvāsalo ai sa vili mali tū I mātu I sisifo. O le mawhanawhana o le somo au kilani sfulu walu tikeri o le malulu I le poana nei e se fulu lua tikeri mai ngoto la I le lusfulu tasi mirute te ai le ono I le fiafiana nei. O le venga mala soa te amo au kilani e o soane le la I le lua mirute te ai le ono I le tai au. Ko mai e a fui a woa. E mai ono iaina I wanga e tolu vāvāsalo ai teimi o le tai au e ono mamafa e nisi o teimi timunga anto ai mawila mawhai tili le Aoauli ono kilia mai le teimi o le fiafi. Savili mai li tu I mātu I sifo e o anto le e malosi le tō whātau tau o nā savili e mai le Aoauli a tai au. O le venga mala so sa a sau nei e a waoa nisi o whanga mai ono iaina I wanga e to ulu vāvāsalo ai. Nan tātou to e amata fwoi leo la sunga fuola vei sa fole whamela official wa ai tau e a waoa nisi o whanga mai ono iaina I wanga e ono to ulu vāvāsalo ai I taimi o le tai au masavili e le malolo mai le tu e sisifo o au kilani. Toi whaatala whātua I leo tātou tano o I Samoa ma lola ngā lue e malo fo I le whai o le whaiva I oe o le waweaola sa asau nei o le atusai tātou taimi ma Samoa pe a tāna o le lua I nei New Zealand e o le tāna o le tolu oko mekia ngā lua kōrulo makakou I oe
Ola nga ia tulu po ana ni mo Samoa fa mai e ono ia nei timo to ulu vava solai. Ia fa pia nei wila ma fai tili e ono ia. Ola venga mala so ante amo Samoa le an to ulu vava solai timo. Ola so Samoa le so fu ola ama tele ina le lei winga o le tau se i vanga rai ia nei timo masavili ona ola fa pia le ono to ulu vava solai. Tulanga na pio e winga o le tau mo le so ma le fai mo le via so mo au kilani anto ai ma Samoa. Talo fa Samoa. Aoauli nei o kasputi alu. Aoauli suia le ngila ua le kio. Aeva eva mai ina se furu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. Amana tulu usuia Tala Smith le nga tui leo au imatangi loto tulia matanto umalava. Ole mafuto mai le rivango la Aoauli le tu ai wa onga tomaiti talo fa ya mai la onga le yaso. Oi. Ela suia onga we ko kafa. E fima fa ke ia ko ko fiala. E po le dai tau te momoe. Ile bana yo le la le tau tau le tanga me fafo. O le moa ai o le vau. O le vele ai o le pala au. E po le koi pu lau le yo le ia afu. Ai te wan tu lau to ina nei te le no foi lunga foi lau fe au. Le no fe tu yana le lai fai. Don't
Suvagamali na le tumitai o Marina Davis ile rivainga le Aoauli ina ua lua se fulu maliva mirute o te ane le tulahi tolo ele gantai leo le whantunga mai Robert Curry la vibese le kalapula kopia le tamauli mai sa le longa le moteli sa la fai fa before ia spawn breezy take tolu mo ia ngā wenga tuche ma faiva halo filima o le rifo ia so for Riley tole tele lavani fa mtalanga o lo fa pele ona fiangia ilungo pe au manga ngalo le ea ile tulanga fo i pio nei idea tamo finga la manu Samoa ile sa ilia leo sona vdo mo le pola langi le tusanga e lua fe los fun mal fitu na marino i telefona na leila il fun mal lua ma le tai ona leila le fo i toi fa funga ye le tar valu le po anani le fo sanga le tai malanga le tantu au le manu Samoa le sunga ya su a hesen Jeremia le tulanga fo i pio na fa marino ma ye ni sio le tantu au o le wato e sea mai le camp o le manu Samoa. Le wato i suia tuiaini si tuton. To ai foi mala vado mo muli nei. Mo le tātou au ilana ta longa male ang malo si mai Chile. E le whamdi ronga o le mata. E leo whapea o yisi tūlanga foi le leo whapa ole. E le anga yeima fu anga mea umalava. E se i sila i fola. E le tūlanga le pio ne le tātou update. Ia po se tala la tamai. E le suinga na le awa le manu Samoa le usau ni antu mo lana ta longa ma le awa Chile. E le whai unga o le reifo i viaso. O le mai ai o le tātu ta longa ma Chile. O le whaatulanga na fo i le lepo ai e manu malo po le ale awa le ofi atu ai le tamusanga le ipo le lang. O le tala mautinoa, o le au lawa e te leo na ai. E le tamusanga le ai le vao Chile ma Samoa. E o le au nao le a ofi atu. O lea laua mai ala talonga mo mua tutusa lei ai o au e lua. O lona wingala, koe o se malo. Ia o le au lona le la malo lo lei. Ia matapena atu le nei tausanga o le la tausanga. Ia se ia ria lava ia le tausanga o le ipo le langi le tali malo ai. Ia le turu Australia i le tausanga e lua a filo fitu. Ai silsila le na i le tatou lisi lewa i le swinga le timinei. O lewa to e se ai le sunga ia me lani matavao. O le mafuanga manuanga e le ngata i leo le sunga ia a ki se yuli manuanga Joel Lamb ia o le tulanga lava le dahe tasi whapefo i le sunga ia luteru tō lai e tasi le sui o le manu Samoa e le sa mauala na red card ia maua whamalolo le tu maua i mai ta longa i le teibinei o le sunga ia tuna tuitama o nisio mafuanga wale mawhaiai o na awa yantu ia Malaysia ili e lanto Rodney Yona va pe foi le sunga ya Christian Nelly Fano. Anto haimala toi taliwantu i kalapu o ta aloai le sunga le captain ya Michael Alatoa, Henry Taefu ya Kopo Mapu, maleli o Marco Fepuleai. O ila tone o lewa mawala vanoa anga i toi tono le camp. O le o Jonah Mau, le ngantoi leo Herman Hooch, Taeao Elia, po male time, o le li o Riloi Suesue, fa pefoi afa moleli, e amaleli o Martin Talapusi. Ni sila na o suyo le tātou au, o lo wa fa peleo na anga ia tu tono o le tātou camp, ale manu Samoa, e sui ai ila tau, o lea ua le mawhai ona wha ua wina le ta longa, e le whai unga o le neifo i viaso. E matatua, po lea le tūlanga i o ia le ta longa lea, a le manu ia le tau whenga le manu Samoa, o ngā koe kasi e leo ka koa vango. Koe kasi pepe. E ale tātou wava noa. E o le isi nā tāmara sanga ta aloi ma tunu e pe o nei hei Belgium. E mai isi an tunu o i Amerika i Sautelov. E ha pe umala wala masi no novema le i ele tāmara sanga le da. O lodo wina. E umala le kāmara sanga raki. Ona toi tāpena fui leo le tātou ap. Pe a wha pele le manui a e ia lo ulangona. E o le wala wasahauni wala watapena i ale tātou au le manu Samoa. E awalanga i antu lea i le talong mulumuli ma Chile i le whai unga o le reiva yaso. O le isia tātou tala fia, o le teimi mua le nei o filifili a ise alo o Samoa. E a vea. E ma King's Council o le tamaitai, e po le sa avea ma presidente o le New Zealand Law Society. Le tamaitai lo ia tiana e pati. O ia lea ua iai tutono le tau o whainga le se fuluma le lua King's Council e pe o le tofia lea e le loia sili o le malo New Zealand. E mantua o le tamaitai loia sili o le tamaitai minister fo i Judith Collins o ia le na le sa whaia le whainga whilinga.
E iai le pito Samoa le tumi tai tiana e pati ia mai whaapitoa lana tautua whaaloia. E mea e tau o complex regulatory and serious criminal investigations. Ia e iai la ma le tūlanga fo lele o to mai whaapitoa e whaamsidonga tau apili. Ia sa soli muli au le rito mai tai. E tūlanga au siona tua a le li whaamasino. Ia po le whaamasino mai le Pasifika mo le tono New Zealand o le sunga ia semi e pati. O le tominta ia tiana sa whapelea o na whau mai le University au Kilani. Ia ma sa whapelea o na awina antu ma talia e le paha le whaamasinonga New Zealand e le tausanga e lua afe. Ia ma sa whapelea o na ngalua e Inisio Company e pe o na Yaile Richworth Wall and Matheson. Ia ele ia vea o ia malo ia tuto tasi le tausanga e lua afe lua se folo ma le loa. Sa avea o ia pe tofia o le presidente o le New Zealand Law Society mai le tausanga e lua afe se folo mariva se ia pa ia le tausanga e lua afe lua se folo ma le loa. O le whaatulangana o meni o King's Council e tu ina antu lea molo ia ua lanto au sia ea le whaperitania o le overarching criteria of excellence in their careers. O lono winga, ka o le mele ka o le excellence, ia makau kia le taumawhai. E pe o le yanks tūlanga le lei toi mā walunga, mo o iei le lantu taumawhai, ia lantu ngā ruenga e pe o na tōwhia iai. Ia o le tūlanga la le dai pe o na pale mai iei nei, ia se tasi fui nei o aluma tamawhanau o le tātu o tunu, o le Samoa mua le ma le Pasifika mua o le ua tōwhia o ia o se tasi a vea ma lo ia le tupu ia po le King's Council e te tonu o ni usila nei. E o le talana mo oe ma umai tātou uma le rivaing o le Aoauli na ua to e lusful family to na tale o le tu la e fava talafan to ia poe e msi utabale ia Solomona Leasi o la inu la fuala au ia ma vali foi fale ma vali e toi ma fa malama ia ma pa ua tuai na ape fa il malu luor ngi e fiafi. So
Sapa
Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Do you know anyone who enjoys living in a rundown house with a leaky roof? Probably not. That's why we regularly clean and fix what's broken. Because our house is where we live. You know, your body is your house. In fact, from the day you're born until the day you die, you're housebound. You live in your body 24 hours a day, every day of your life. So how well do you maintain your life's house? How well you take care of your body will greatly affect how well you can live your life. All your dreams and plans for your family, as well as your job and career, are going to depend greatly on whether you're even healthy enough to enjoy them. Someone said, your body is the baggage you must carry through life. The more excess baggage, the shorter the trip. And it's less fun, too. In a way, we need to take care of our body like a farmer takes care of his land. He invests in all kinds of machines, seed, fertilizer, irrigation, and hired workers. He understands and obeys the laws of nature, planting at the right time, rotating crops and resting a field, and finally harvesting the crop. Because he knows if he doesn't invest in his land, he'll lose it, and all his money. You know, these same laws of planting and harvesting must be followed if we want to take care of our body. The first law is cultivating, since at first the ground is hard and not ready for planting. No farmer would waste good seed on bad soil. It must first be prepared by plowing, so it can be ready to produce a crop. Yet many of us let our bodies settle down into a condition of being stiff and unresponsive. So then we get old before our time. So just like a farmer plows his land, we need to exercise our body to keep it responsive and ready to produce for us. Use it or lose it. A wise man said, if you want to live, you must walk. If you want to live long, you must run. So are you exercising and taking care of your body that your Creator amazingly designed and made for you? If you've wrongly neglected or even abused your body, why not ask Jesus to forgive you today? Then ask Him to help you start changing by disciplining yourself to take care of your body so it can take care of you for life. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet. Fiole talalele Saltao aide Olena foa fiole talalele Saltao aide Hallelujah Olena foa fiole talalele Saltao aide Saltao 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 aide Ele alo ai se tangata fire Ole daar sa fungale tru swabo ponga na on tanto polkalamena ole think a minute le di fo ivang ole fia fina unto iva minuto na talia ole tu la e faia ile di vang ole fia le wa mawale tanto filo inga e ma le sunga ile tek malanga ole tanto ole manu Samoa e wa fo le fam di dongo ni suvanga ya on sila fia pa ia ma malo le tanto tru e mi se le vale tu langa pi ori ai lu suya inga o temata alo ya mai leva yaso I lefo I yaso va talvan to lo sunga ma no lo soi fo mo ia male langi mai le vai ngol tao da ya le to ti ta tal fai nei au kilan ma lo soi fo mo ia male langi ma ya soi fo mo ia ma
soifua maua ma le lagi matafi lau fioga i le foga le pokalame talaiga seu manu ia faigataʻu ata paau sa laloga le falafia ma le falesalafai o lau lauga lava e lave manino lave ia ava e le toe auapu le ono ia e fefolea vanoa e faafeloai faatalofa atu ai le faafofoga ia ma le maimua mai sa mo i tulaga faalupe ia le gata i tonu se tatou tunuu o loo faapea ona talimau mai ia le tapuʻiga mau ia faapea foi na faatalofa atu i sa mo loo faapea ona tala faautu e suasitulumanu lenei lalolagi ia auā ia le tulaga o le saʻiliga o manuia o aiga nuu mai kalesia ia ae faapea foi na tatou ala leo ma la lata fasalalau ma lona soifua ma le lagi mamā hola senorita Wei koe o koe ngāre mere sa e tawhawa i aso la o maua le malosi a zua. O le lawe mon malosi a seman. Le lei, whaatai mo le talia fo i o se tāro sanga vai vai e uina ua wawele taimi le rivai ngale fiafi. E whaatai o le ua tātou whilo a ilu mo nuu ma aile o tua o nuu. E whaatai i teknolosi whanei o na pō i a mise lava. I o le nāla vai mai tau atu ele o malo lo le tātou pulenga wale tāpedanga o le tātou. Au! Mai le tātou au le na tā alo ai matile i le vea sona se i vea tunei a sua. O le mo mai tau antu e whaisi feo lolo suinga i o iai. I le tono o le tātou squad. E ui lele i filifili a me le tātou au mo le tā alonga le whae unga le vea so a sua. Whina e sau no i le tūlanga. Ia whawhtai o le tūlanga e peo na e siringia ma whaelo te loa e le ia le moto le pāu i loa. Ia i le silafia fo i ma whafonga ia mai mua maru si tātou tunu. Ia ona o le tūlanga lava ia se man o le au le nei o le au le tunu ia o le au nga foi la au te o le fatinonga o ta fa yo i mga luenga e pe ona o lo tofia i mato nei o le tau fai fa manino ma fa sao fa mtalanga le sao na e fia i te lu tai ia e la ona fautu ina le fionga ofisili talinga foi a se manu Douglas fai masui e o le tanto komiti fa foi presidente la la fono ma lak pisa mo e fa ngata tu ala o mai on fa tia le lak pisa mo e va tre fam ni no ngam fam talang sa o le tulanga ia pe ma sa ni o le ngi me la ka pisa mo o leva leva nga fa ku e le se me fo ma diro ia e vai lava le sta la io fina ngalo o le totero le mano tu au isi lava lo fa le ona nga il me angil matang ai o le fatino sa o lava lo e tanto social media platforms pe le Facebook o Instagram o email ia mal mainstream media lo fa nga ia mta to le to te so ta e lunga la le o fa sa la i le te mi male te mi mai fatulanga nga fo ta longa e status e virtual update le sa fa le PNC mai la matanga e pulu o tātou tonga ma fiti. Le lana mai ta longa na latu update. Whamanu alia captain ia Fiotoa, Nico Jones, e Manisi. Ia le avanoa fo inisi tu e fo i kalapu e Samuel Slade, tale ni seu, AJ Altino. Me e mai loa la i le vaenga le tātou mai Amerika. O inala lea e eila le vala le whamanino. Ona e ilia kon kalate alum whanau, ia silfia fo iseo manu. Ia. Ele fai tātou na tāu fiofi alum whanau na tunu ume la tu kon kalate. O inao lo o ele ala tupe ma la la oa. O tau singa o ainga. At the same time, e iai le tūlanga o ia inga e peo na ilfon whatona la pela langi lua regulation 9. E ma whaim tātou whaunga aina. Ia o le filfilinga le tamta alo. Ia mai ele tiola le tātou la pisa mo le usau non officially le ministre la tu nei le fiafi. Ele ngata ele foi tātou ai e tau te whaalo ngia fai unga alum whana uma o lato ainga. Ia e fufanga e fai. Awai o si ele lima e fai masuio sa mo le teme nei. O ele numero tasi le tau avenga o le la ei. O le ala tau fina ngalo ai mai si la tau tau ai maa me pela pisa mo. Pea whapea o leo filfili nei alum whana o si le au lango o lato a inga nu mai ka le sia ai fai e tātou ona e whapea e se foi la utou vai. Au mai whatuanga il fai au ngata iunu na ia le malu tu spisi malana pulenga e whatin o lele umal kako qualifier. Mari. Lea o le toi tili
a mai a chili nen fa mam la mat e so tu pai mai si au I tu atu. So all hope is not lost in one ole e fa au ngal wen au le mat fa tala ula mal talo ala tu tanto ala leo fa sala ia si tu na o pala tu no ele si ta il ta po ma dielo ele ma fai foi ona ta imol tanto au ai lape ai vai fa pene ona la tunga lunga wa nei o te malanga ai mai sil fai o ngam tanto o le mata ma mai mo ai ma sila ia ma vava ai ia kamo le ang I fai tionga ma tunga lunga we of course Italia fa tuanga ai la ma tamale mi ngau io vai ngal nai po ele taufi ia ona o le mai vava ai tu ia lo fana o le usi ile au e mai fatino la to fo ile wa no ma le nei a to no eva noa isi te me mo mi ai pe afa pe ona den fam tala to lista tal no nga uma ia ese fa malama o talon fa va malo to lu windows fa malama mo la le sei ai ia lewa ke le si nele international window le PNC ia talon ga pe NPC auto New Zealand ia manis ai ole tulanga perfect this is not new to Samoan rugby or the Pacific ia ma au tier 2 tulang fa pena ia ole me to e fa fai tu nai e tai luma tai tua ia polale fu fa fai e fu imbe o fa ele to e tanto lima ole aula leu sa unia tu il talo luma machili ile trato tai au awa lewa so tofi mato nei as falele tai au ia no as falele o to ia ta yela sto na ile weekend ia weila to fa alia le pois si la tanto release na one what ia ole talo nga so si mai atu ia ta pena talo nga ma chili mo ia fa alia me lan o tulanga fulele tu nga ole au pole ia ole tava e unu fale tono le tulanga o tinga ole ulu paso no toi si me tino e tulanga fa pena io aki se yuli o na hamstring io Joe Lamb le nawa o fale tono le fractured cheek il falling il kelesi le na ia ia manu to lai ole calf o tu tama ona fa sala e tolu vai aso le red card ma talonga ma Amerika mo si le fia le lantenu ia o mala sai lato ia le te uma fena ave ia fa mai senga tanto au ia ole tu malo se tasi ona uso matua talo fai ia na o te fo to ia le fena tanto ta fia ia fa na vai na ia o rani ona ia o lana ulua I lona fine fa na tu ese il vai aso dena le tu tali o tu e fa tasi misiona ainga kako awe pio di pillars nga and family does come first me fa pe ia ma nupo Christianly fan ia lana commitment sa fai fa ainga wa le vona tu fa tasi nai sa mo e tawala na wa lan tu tali o tu ai o isi alo la tu no e per captain ni na fa wa me fi to ia mai kon la to na to e fo ilan kala pu falani to e fo e ma Henry tai fu ia pani to e fo ile li o ya ko mapu I Paris I falani lan kon kala te phone no ai ia fa pe mal sunga ia mako kulai ia o ila to lana no to te liu ai ma wale to sfuma le lua pe fai ta wale le ia ila to la nat talu mai ta longa ma Amerika ai li fai ta waila to tu pu games ta longa fiti matonga ia ila to you like ta longa skotilani na li ia no mai check up o manga tanken pa yo pa awa ia manis ile stamina o leaf dan la vea ia mana aki tia ia o keinen tua astene tua ia manis so ole e bawaila to e faina fil e o sinta una fati no ol tanto au oila to una no fil o mai fati no ia le vala au fia o matai ia na ia le sunga ia tona mo le to ai mai o Herman Hooch ia o tai au e lia o male tine ia o reloi su
Ia afa mo le. Ia matini tal pusi. Na tau le forwards loose forwards man prop. Ia fa solo mai ai le ia afa mo le li matini tulanga o le back line. First five. Na wai lunga tatu penalty fai lan. O sina tau fa mamla manga tu na se manual tulanga o le tatu squad. Ia male update le tapena tu talong matili le vai aso nei atonu ole sini au tu le te mi nei o to ala va si le fia fot fa ma ta yu ya le malu tanga tai to Mari. Ya so fa pe nei e lo tau tai pala pala Mari. so o le fola uma e le la wa lo mata tu ina lava fa ti no o filinga ia mai fa ilo tu fo il fa la no ina tanto au ia le tamali fo ina fa penta a ver ta ia tanto au tono malai le astona nei ma tu chile ia ma fa solo toi ia ole tu fa ta singala ai e lua ta longa e le fa ia me vo po ngisi e le score ma e fai au tele points so lo no winga le fa fengo fi te fo e mai lo tu sa ta longa mo ta longa no no ole au ala tele ai ia lo no winga au malo ia la una qualify ole formula fa fengo fi le na ole ta longa le ta pena tu fa unga verso nei ia mai e te talo tu ai ia malo sa mo tu lang fa lupe le ia le puata ma fa inga Mari. Mata fia mana ia tu langa ole ai valvorsia la au ia tanto tu fatas tanto folau fatas mo miela talu ia pa e mai tanto au ia amanuia man sa mo tanto umala pe no fa tu timo solo ol au la tu Mari. ia wa mo foi me tu pulau tu fai la vai tanto la pipi fai lo atu ia fa malo o fe vai uma mo si fia malo tanto tu walanta po inga ai ole tala tu na lo manuia ia mato uma male ulenga male au ia toia na o man fai ngon vai aso ia ai si fatino ia le fata unu ia le fa mo pe ona wa a filia ia nei fa fa na ole tanto tu ne vai tem ma lo le sa no su al ni vai ngole fia le tu lunga inal tanto fi so ta inga le ni vai ngole o lewa antoa ia ilanto ia e to a fia tasilua to ono lewa vantu tonu wa kava mai tanto no fo al fa leo ia mai ilanto ia amata malai ma to fo ore no bera mo mia ta alo lo fulto ia e doa tanto lo sumalto manai ole lo fulto wale na fili meleli fili nga fai fatasi mal vea ia eu se tata ulanga i fai umar vai aso e le wei fo ise nganga e popo e o tatu tamta o ai lava o pigi le temi nei o ele na o numero tasi nta wa vengo la e o la tu numero of tau o wa fai umar vai aso wa e luas fu male lua mon tu pafi ia le capacity o tangata tonu stadium le ta alo i nei le meru mato ia nei i chile ia le ma Samoa o ingi au karaka fo e le si sengan fa español ia e karango aku hola como estás esa brinco esa uma ia ko inga va pena e ki nga ngo ale kam fai fo le fa sema ma kwa ia ma ko be fai ia o tactics uma ia ku ngi wala ta ko wi mai le wala ngi ia ele fai ngo fia sa ini normalo malielo mali o ka ko mai ma ko ila langa ku ile ia ma kam fai osile e kam fai sa idi malo ku ia ku nge America isoki ia behind enemy lines if we do get the victory it'll be sweeter than ever mali ia ve yelo leo fa tava mo le to lenga nga fa tai wo tau e mau tau tanto pulenga ia le tulanga fo e pe ona la fo ia langona fo i mala tampo inga le tulu ia le e maua tu fo ile io na to ale tai ama to mai lava le sunga le fa ia onga ulu ia va pe fo ile sunga le tai malanga e pe o tona le mapu tu ia ia no mata mafanda wala tulu tamu na ia ma tu fa pe atu so e lo ia ma tu se manuia
ai la tu ia tu le muli pang ma tau fai talo tu le tanto tu ia uli ma sa fa moi o alo ma tama fa na wo lo tau veina ia le tanga vai Samoa ina tunu e mama ia uli ma sa fa moi ia o lo tau sa uni e le fa ngole ni vai so ni se la vea ia ma wane ia fo i se pea welanga i le sauni atu le tātou tālonga le whai ngole ni vei aso amai alea ia o le tātou toi whi loa ia le pea mo se avanoa le nawe is fo i lona lofa malona anga le rei ai taulunga mai le tāwhi loa inga sofi le ngal whai ule nei fiaf ia ele te fasili whaktalanga a se manu lewa e ta uale si ui le tātou whamoe le fiafi ia e whailo leo whatau wa e whamafonga tau mole le whianga ta iulu ia le malu ia ma le tatou aua le mana Samoa ia e mole atu ega matou faafetai toe fono faapii lo finagalo ia ma asoaso atu vai malu i puʻega ia i se pati ua sala i le faafoga le atunuu ia o paʻopapa foʻi lautou mai moa ma le faafoga mai ia e leai e poto lava le tautai e sesē lana atu le atua foʻi e liua lona vaa i le faamoemoe le taumafaiga le tatou au ia o le afo isa tu sila i tulaga le faatinoga o le taaloga ia e au se mea ua o ia le mafai o toʻatele o alo fanau avanoa ma le litegi ia ma se taumafaiga le tatou pulega ia e maise ia o le faamalumalu o le tatou lakapi Samoa ia lo faapea ona falele mau mai tonu i ona i o tatou eleele ia ma o tatou tagata i Samoa ae manute leina ia lau tapoʻiga Samoa ia i le whaiunga me vai aso ia le a taumawhai foʻi ia le tatou au e saʻili le malo le me gatai ia ona tatou toe fetapaʻi nei luga le esteme muamua e manuia le whaiunga le vai aso ia manuia ia fofoaga lo ano atu ai lau fioga i le lipule le tatou ala leo faasalalau malo faamatai o le naua mai moa ma silasila mai le tatou atunuu ia o le toe alanga le sunga le taʻitaʻi malanga ia mi se lava le tulaga i fia faamanino ai ia le tulaga ua avanoa ai isi tama ua toe tuʻu ai e nisi alo ma tama fanau ia le tatou camp ia misi lava i latou alo ia latou commitments ia ua e afai akuloa la ia o ene ke faikio ama ia la saufia saulusfulu afega me se kogi ai la kamale ai faagofo ia lona uiga o ina e seʻisei lo tatou lagona mo tatou manatu e fautaitele sua ia mo le avanoa i lenei vaega le feafesegi aulia le vai aso fou ona tatou toe taumawhai atu le sunga le taʻitaʻi malanga ia ma le whaia aonga seʻi mo mai se finagalo po le ale tulaga o le a o tiai taumawhaiga alo ma tama whanau o le tatou atunuu ua taulaga atu ina ma se tautū Samoa mo oe lenei vaega o le fiafi la se gana ua le tautamaliʻi e le tatou mafutaga e poto le tautai e le taimi e sasi e lana vaai manuia lau tapuaiga ia lo faiva o alo ma tama whanau o le atunuu aua le galo tatou tala mai atunuu o le pasifika ma le lalolagi le utapena mai e le faletū ia Miriama la le topo mare ma le polo kalame la gaga i fo faiva ale fioga ia le an tau save manuia le fai ungal veaso ya manuia fo ia i numanga on tatou fala au fa so i fo ia